Social media no so aye critical abusuanya asem ketwa natina so the secret upon secret ana AP abusua enasem ketwa se de wasi ababe expose maami ngege no ano den wachi so pele usu bempa de no ewura omo beef ni ma se enasem ketwa kra na nsem ni na no abusua ye bebo de ewuram mesro se ni dim obi mi subscribe to no mi ado na ewon like video no so na bibia enye kama pa natina enya botre atrechire nsem mu se bemburi asa ekwan efa so krampo a oni maami ngege start ye no afei ana wanya ho a o chirechire mu ye kwan a maami ngege se bemburi asa oni ne teke mu obe ne nyoma bi ekire no na o se ne pay by force abusua natina achirem ehonom sanso so ana wachechi nsimu a o de expose maami ngege se maami ngege etwetwe twanto bi ato ayeso pene usu bempa so eho no so wachechirem a chese secret egu ho no enye secret ketwa watoto bi e de ma Yerati TV ama chese wa exposing with videos a chese busua enye videos ketwa sanso so ana chese Kofi Abab so abetutu bi left and right e de ma maami ngege Yerati James Moni omo maka kani na no obia agibi e de ahye omo ho a chese enya asem ketwa kra na egusu anatina echeche ni nsem no na chese ne wife so etiechi a chese ono so true punchlines a chese nya punchlines ketwa ni na egusu obete ewo eye video ye kwakohwe mu nutim se omo mienu no omo ma dwese kwambia so no omo entwe mama migige kwambia so owo so omo faso na omo expose mama migige no omekoso na omo I expose mama migige ensam de na tina ababe chechire mu bebra chese watoto bi e de ama eye mama migige abusua menkasa pe yemonwram ne hwe ensam a ene anase evidence ne secret a eye na tina ababe hwe e de agu social media so afi ye ba ye beto aso ababa ya ene wa ba life twice well ana me hu se anwumre so akotwa bibia beto ontimi tenase ne tutimi sifam. Why? Because the madam, they no hwe no, ehwe ne ma eka ho atiesi dwom. Princess Lizzie, what you say? Terenia ne nsa no bon. Opamade a wo say yes, oba na apamade. And ye ba betra ma oba kwadwofo a otifie. Na wonye ntwam atwa no ho sia agege nkrofo momo dikodi English breakfast. Say obesai sa oba na dwuma. Na yada kra. Na yen yada. Ene ya chese enkrofo apostle fane number mayen apostle fane number famayen na yema sister no pam ya de man yen shempa ye be mana pam ne de gudam ye pen kwase asem oba ba ko pentimi ntra media so se oba ne nanka ne nsanka kwadufo ba otefa kom dwamanfo ba te sa bobo ya nipa kwaduo mesi ye kwa Ghana enya se no ye smart od na busu asie yo oboa efie nye watu a waye sa no why say odu abusu asie me why say onu aba we no ba ho because ono de na odwen se ne ho ye cheche kakra na ma bodamfo no kra ba ya nkeye ko onu na ba ye no me were ho ma oda no me hwa say dia young guy na wa wi se tramo se dia no wa wi an mfunu atoto a obesi wo nchen o de ne picture to obi hu a ese nipa ena o peyira ma no media iso na we minua ni o peyire why na nkoso ade so we emfiri Ghana emegu abruti na brabo e pona enka wo ne Germany akokra etena fie wantimi amana nkofa obusu ni bi ama wan kasa wode ne kofie no wa wanu masem e wa ha sei wa wanu masem esan frɛ ukunu de ne to so se papay ye ko Ghana no ana so be sidan ma me no e die na me sister ne ka kyerɛ wo se wo sister ne se me sidan ma wa wo be kum yafa ade papa kura ba fie no esan se wo fie kyira de papa na mo ya brofo na esu no bi ti mu a wo de betena media iso a enkrofo hu ene ye expose wi wa wunua ba esizi sa me ma na wo be kuma fa koso yo ni brefo wo ye ni brefo ankasa na ati wiase onso ko Ghana ko hu awuraba no ko hu Princess Lizzie no na komanto ne yemu bia oge no what no nim se kale kubiti se ono a ba ko hwe girl no na o hwe se dia wa body bra o Ghana o ono atwi ni car o ne nuoma se dia o hwe girl no entade papa o seba ne nchen na koma prim wadwa ai unu ko why because o jiji momo manatina muntia bibi wa ha kwasia bai bodamfoi me ye proud se be pemene me baby me metime post in 10 times so so your ba mane meka se na me de anya me na me obi bia me fa kye o me post baby ono ane ma meti on fa de ankrofo de betu dwa no to on post baby ane ma meti na ne condition very bad
you are talking about me. Now who can be me papa tem. Say me papa mo an hot single room bi anim. Kwasia bodam for uko wura ho na don say me akonwa ne sia no. Akonwa dia ano adin o. Abomu aboa. And as I'm talking to you now, what is your father's situation? What is your father's situation? O jamanim na wusu o pesika akoto adura ma o papa and now papa mo kwan chembe dan chembe bia on ni gu ne ho. You have mouth to talk. Very soon o si no obewu. Ko me tie situation no baby a o si no aduru no obewu. Sentina me be rezi ba no ani breye no. Why say na kwase aba we su? Because me be rezi ba no. O hwa ye na me koye na onim se nche ne papa ebewu. E de anim gu ase be ma no. Ntina se o condemn in adwe what says now dwene so onim nyansa ba o Jimmy for first class. One say sa ne Italy donkey no sa kwase boy no. Aye so akodi na video so okokoti. Sa bodamfo yi ne maame wuye mu nyina mu huye. Oto ne maame twene sa aboa. Obi ehuye. Dia ne papa nie. Ati ase. Kwase a ne papa nie hwe ene o deny. Ene o deny sa papa we onim no. Oye audio de breme. Sa me amedi me fie, usi mi nim me fie, mi nim me papa. Ne papa ni stepfather. On the share no. O deny o dwane. Why is it running away? Why is it running away from this? So o share here me koye. Na nkrofo piki o media no so. Na omo compass akwa dontoi maame kwase yi a woye ma ne maame. Ja o ja ne maame nkwase akwan so. Kose ne maame amobra. Nini wa mobra. Na o sha say ne papa wu a people will do the same thing to her. Ntina so ye fast na obetwa ne kwase caption no. Adenti na obi a one ni nuanom miensa etia brochire. As spend the time akosi on papa na mo de ne be compare ba akofo pe a otia brochire. Ne ho asam na woka no nya Italy don kwan ho asam na woka. O ka no ho asam because ne papa e hye mancho enya duro ma no. Onim se che ne papa e be wu. Eye no be ne sen because ne nana wu ye. Ye hu se de osie ne nana. Ntuni ma obokwa na to we na ode sha to say only ko bibini and the best spend this car dia kwakoye yi uni bia and also uni bi. But when you have it, you will spend it. If you have it, you will spend it. Yeah? Abraham father oka baby nima you spend it less than 7 months. 7 months. Less than 7 months and you could renovate in fee. So less than 7 months me wa. Yeah. Less than 7 months. And you could renovate in fee. I want an money in a quay. Was siaba bodam for less than 6 months. And you renovate in fee. And you renovate fee no. And obi akwa less than 7 months. Less than 7 months. And you renovate fee onyina. And you could see nakasi as I man, and none of the moon, and none of the moon. A boa, Messi also cohon is all more was sent a bam and a Bible doctor degree, and on our watch a quasiaba, Uko bacha ya, now peso shall wake a penny biamana cabiamao, O consortino. Sapa pan the boss Abram, Chemo papa quatimodi, Papa bacupe Cheme, Papa woman, according to one I papa womb, because Uniana me who no I condemn. Unyana mi hu no why you condemn abomu aboa kramai you want to involve because me do call me fee na wo fee that the dada o ma me video nko abeda adwa no is enough for me o ma me not fee onya adwuma ne ho no me ma me no gina dwom and dey adwuma enti no deserve so tena ha no abomu aboa wo so na na jima wo ofa bi wo na damfu bi wo so na me na jima na me na we abomu aboa enko wabra boni enka wabra pon ena atete sa no mibisa wo fiamu aba bodamfo asawoni untimi nka wona ntum ena de wabetena se promoti se oba ma ho bon na anya ajapade be na wo odi ekotwa obi dan kumase se de ekotwa bia odi be kire me yes ankwase adwuma no biem won se wo yes ade no na me share that's okay while I'm first mami video na de mami post na me so me post onim se dan no abusia nyina enti me mami share na me kobo ha no ma ne ho no nti u post ya abusia nka ye no o mani bebre enti me so na me se aboa ne aboa usiro because you post here wasumbe people will come after you so you beg say my post
Oh, Debbie, Obeda. Over frame, I see a dear, I'm saying, no, so baby, over frame, because I am which I say. Over so baby, I see a dear. Hey! Kasi ya basa no. Till I walk to Casa, or the coffee, or the coach and a bush for one, so I see one for Nankawa mo hwade. Muntie. Mama menya analysis bi wa mama. Kwasi aba we si. One ni zombies no. Omo se me na te na me meti hei. Me ye betray ya meboa. Because me call Ghana no. Tio, me call Ghana no. Openi bia bebo me nsa. Muntie, openi bia bebo me nsa. Enti me betray no. Ba ene ono agina bonte catch the same zombies ne say. Mene ne call Ghana no. Na me smart, nti mamfana nko me fie, ba me dia me call na busua fie. Nti mene na me no na o ye betray ya yenam no. Me dia ma fa ne se me nua ba o. Obi ati o. Ah me nua ba sa brei ye hwe trumu. Adana firi okọ ye trumu. Obi ati o. Enti at least se oba bitina na busua oba bitia, nko me call na oni ba biti. Nti obi dum bie ene han apartment ema yen ene kwatena mu kumase. Sa nipa na odi na iboki no. Sa nipa no odi nipa no to phone so e de obi foforo gina so ma e record this sister no. Ga sister no ko ya no medrewu. Me na me chichiri sister no re. Boni odi ye no. Kwasi aba we bodamfo we ene ono timi gina bonte se why se obi afra obi de obi ato phone so na osu. Kwasi aba we su se ke pata ye na de aye ne ya. Ba odi bi ye wo yonko ba otoma udie tobi ma wo ma ukọ Ghana play ticket di free Kumasi to Accra in and out oni ne tuaka hotel e koda mu Kumasi on ne tuaka aduane a wodi ho sa bre no on ne tuae sai ma usika de ka ho you still o ne to phone so e de obi to so dead no to na no said you obey mistake na nani magu ase ampa ugu nani ase ena mate se wo ka se wa twera kwato ne ho se wo si obo audio cheme ana papa ne di matem atembe na papa ne di hu atembe na odi hu kwasia kwa audio no ho atembe na odi hu mi bisawo enye dia wodi ye ne bia na ade ye menei nya na ne kwasia ba na otimi gina bontin eyi upie to de cheme kamu ese me pe life nya na oti abontin se da bi me na mbese upi Didie le chese enkrofo no omo nante asase su nyina de omo ka ye nyina de dia oka ye nyina omo side ne nya no kre ko we devil onka no kre we otrofo free yefumu hwe enro bebrebe a oba nkranza obetu ye nyina chi no wo san suma Princess Lizzie another druso na de abosom okwan mi bisa wo abosom no o de kwan ene hwe wabrabo ene hwe wabrabo o sresranse ne wodi ene o da nkrofo ene o da nkrofo utimi fa nyansa kwan so kipu obi account e wo ho ana odi sika nam nipa na ni ba no so no na akoyi overdrive o madi overdraft na akoyi overdraft with sika no useless woman like you oba ena okasa meti so se sadia mooluma no be ka se wone me se mooluma no kra be ka se wone me adam hey until you are still denying this to the zombies. You are still denying to the zombies. Obadada, kankwe eba. Oda so deny. And just 2 videos per. Yase munyina maskata. 2 videos per from Princess Lizzie. Munyina maskata. You can't even stand the heat. Afe wo hu say Natena ena no crown. Without me you are nobody. Without me now we are nobody. Hwe ebra wote onkwasiafo egu mo sase a mo hwe ade o omu jimi no me koso so pe ena de oni viewers ku ena de hwe oni na de oni fake account for ku ena de oye we yo Princess Lizzie mi bisaw onye viewer Princess na onye viewer Princess ya blogger ena wa ba twice ena ma you da do what to say what you say ena Princess Lizzie video enra Princess here first one no twiko mi no nim se ne nkrofo no a wasoma no sa twafo ma na enim nyansa no a wasoma mo so mo ne me kasa no no nim so mo betrete no ye na pam ye na pam ye ne mama ye twaso
mendi na tembiem waya oden twaso mendi na tembiem na omo nim say no betumi ato princess nti endro na o say da be ma caption say no one should respond to her nem say na dworo no akoda na otie mezas na ewo ayi no watumi o say ba bia ma na dwono oni Kofi Albab oni Kofi Albab die cap na Kofi Albab kra mayo se Kofi sani jaba kopa eni ama mami obene ho obeni this is a team I de bauso what you say in support of Part TV Sibo sister of Amankado Zandima ladies what you say bubabika ho na ojina brewan you are doomed on this highway we can't crouch now oba fonsa na oba kwasia dwodwontwie won say me ba me ni time won say zombies no won say me nya time om da be na won say me ma be so full video e fa zombies no mu bi I don't hwe kwasia we ya ne papa nie hwe kwasia we a ne papa nie hwe owan kwasia we a ne papa nie hwe kwasia we a ne papa nie a ne papa expose no e wo video e mo live of Amankado do obi otenkan aba abebo achechim abieti ensemo a ye dia papa inamu because of this useless animal oti Italy di obi ire I know no so criticize obi na vida ai the some comment na edie papa bi po no odi no na emsa sa akwala no so ono ni kun kote na efun ono so obekwa America do of Amankado akokokot asia kwa Moya ne papa ni yes Gucci hwe ne papa ni any baby love mo he would do mu nyina what ase so mu nyina asi so wo be na wanya hoden ayi na abefa plus efia Rambo what ase plus efia Rambo he would do page what ase se say ayi na abefa kankan nation honam kankan nation o de pua nation nation omaji o de pua tum na omaji akosu ekuma ebon asia tuma ka ho nation we ade papa be ne be free maba nation hwe obi step father ni ote abrochire hwe papa no kasa ni brepa na odi kasa no papa yi na sie ne maame no papa yi ene titi ne mo wrem esie maame because abusua fie no omo ntua ntotoso dudu ho nti abusua no reject ne maame funu tie koto ne maame funu to twene ye oba ya onko ho ye ne mema ya de esesi abukọ ye yi ofie owu me papa ye na ne tone so enti o say case na kwaye se eye nsabodi opani ne de baaye no ana Princess Liz nkwada bi the kind of a year me ne minuanum koye no eye ne ya ko ne papa dadam wo ne ne ho a enche ne papa no bewu enti o ne papa wu definitely na ye beba bontin and about people will compare nti aso ye quick na obetro se only ko bibini ne sensi kakoye yi aboa kraman baga biga empaya utu kwanya asam towa ena nkrofo hu utu watu kwanya betena buruchire yes te sakwase boy o Italy o maami ana o papa wu a ena nkrofo hu ntwom sa wo ye nipa na wo ya boa o fra busuama na wo fri wuram e wona nipa hu meboa akanfo am wo sunya mo kan kire me sa meboa akanfo am wo sunya mo kan kire me enti sa o maami wu na o papa betena bontin sei hwe papa yi hu a wo de to a wa hwe bawo amana bedura buruchire enkoko emmerwadie ne nkwasea oba bi obese ne pe oba bia na ne bosa nsoe na wasoe opebi kwasea dwodwontwie we eti social media na jimi na nya ono a enemre wan na bobo ya benya na ya adwuma ne oba na no se waduroi de na no se waduroi a sa wodi krono akwaje aban dan tima enche ne ho ba kiri ni o menyina the same kwadwo on so akwaje obi krono na wo ejo se they are supporting on benya kwanka fra no ba kwanka obewo ye ono so na ne yemapo abruwako songo what you say abruwako songo kwase nati abonten said the oso ne me ada na boa na wo bodogi no kankan no uturu mu bini jimifo wo bodogi na awra fi ho honam kankan oba kwaduo sa no bodamfo wo bodogi na awra fi ho a na ugina wonkro zombies anima ena oluma ne se wona me ada kwase kwa bibia obetwa wontro ene de metinwi no a uhu ana wo ho ba no ene ya afro ai
ai akokora ni sisi ayese kotokro akokora oba ayese ne kwanse flato fama okotam oba ni sisi akon sa onu pona da na chi friend mi kunu betra media na me de me fa brantie a wanya adwuma de me fa brantie onya adwuma de ene me fa akokora e de na fe pake woni ma na adwa na akokora no fie nka beto samia abe Waba so guy waba twi nana papa no nyame obekumi o me dance me wusu obegina me konso obegina me kwasia kwa awoche na ntina ka se pampan we wo ho papa no be ware ho obetena ho ah mene ni gina fon so wo dia mo betensem timi ka kire papa no say stupid man na papa no bisa say why say we insult me Kurasini pa bush girl nani sochi bush girl ti da mete se bayifo omboa de no san bompe na man babo tem se medi bayifo no asia basa no hwe na abrantie we mo na mo si o se mo ye nyansafo kwasiafo ma dwodwontwifo a mo ko gina sa kwasia boy we page ase se mo ko di na tenatem na mo nya mo a hwe de obi agama ne stepfather te Ghana edi pain kasa wo yedie mu sin hwesa de akwalai ma mi hu ye se de osi bu ne ma mi animtia be peme ne otitli wantumi ensin konwempo ama ne ma me se me transia ma me wantumi anya bi me ko Ghana kwa ya me papa yi nya yi keto yi brane aba yu kasia ba be biem ewa ha mo de kwasia wo ya tenase because ye na me ko ya na e mo ya mo fere ene ye ma niska kwasia kwa eyi am ye no mo za ska no bi ana mo tenase hwe ma mo queen kwasia ba ne to so nsuei osie ne na reho sa no eno so opeska kokot matese okeka se me na te na me metie me mabusuafo pa ne choso onko yi case be free police station say den me busuani am hu se wo ono wakasa back door behind me I would disown that person and in fact ogro kwa me ba betena di dinner time heavy me busuani kro as far as I'm concerned we are enemy to my family. As far as I'm concerned, we are big enemy. We are big enemy to my family. Una back door na uja wenum diatro. Abuana bill. Who want to say ko court case? Na me so be court, na me so be court cross street. Minim se wadrumpo. Abomu aboa kraman obafo a wo abodamfo gu fie oja wonu abodam hwe wonu na de ne video beto dwa na onenam hoi ne ho popra why say anta wonu na onam ho no ne nase fi kumasi abonten na wonu na onenam osa no oja abodamfo we gu ho etim betena se fa obi ba o te se me edi me picture beto so live se nipa wo abodam ne nam kranza uwia udimirika no akofa ubono kutantan e dia beto se bodam ni no sanwe ena me pent magudi tua me hwene ena me se mawiwa wie ko pent magudi tua me ena me se mawiwa wie abomu aboa ene o justify wa he mabodam ana mawiw which is which enwia no na ode be ko na se dam no na ode be ko mu de wa he on wa wie you see your miserable life abomu aboa na aka se Nyankopon pese obetua oka nka beba begina social media aka che obi se wabodam na we ase akosi nipa no pese ne memeda. Don't you think se Nyankopon pese o expose you wa wie na aba no we aboa kurasini shameless woman aputo bodam fo ba kurasini wan say dem si wie o dompe o so I fought Timotias now for people around and I do a near target to them or attack you. Call just say be on a dabi intentionally. I decide to dump you. The only person who say we are useless and ma make you useless. You and I know say why you useless. A book what I do what they put about trouble take cow no medrew. Me di o de pu abeto abonten ka o poison wo say me a o ya mana ya me na me see edi odo ye mu odin me na me see edi odo ye wona o bere no akona eti to what you say o dwan kraman bagabiga podam for ba thinking say uko wura bodam ni fie no akogu na ware na wa ba be so ne bodam ni abetena nyame ntua oka aboa ba
Crossini obi antiem ye dru Ghana akwai nua ba ko aba wa betro ne mfo ai se ma me kwafuom mam kwafuom ne mfo wo hwe ne mfo ai se mam kwafuom brother Philip Nyakopon insha pass wato star mam ne nua no betra se wo hwe ne mfo ai se mam kwafuom ne mfo apupusa wa hwe patachi se tramado ama ne nim hwe ne nim otu so watrope me hwe ne din na awunua ne ni wo wase ai enam se na ba ko no wo ana bi just away na omko video no betu dwana na oso odabi ono de wa ma ana mse no ono wo he oso ono de jana se ba de star crown na mba bi na mse eh na minim se bi ono ni we na bi papa aka no wo ba bi nti papa no na wa mana ba no waja bone no wachiri nti papa ana mi wo se anti na kwa we afna we onya nipa emema odi o matem with no consideration say ade o nua ba ma papa bi e wo fie ankoba respect mema monsho ena san kwasiafo we enya ema akohwifo asansafo ena backdoor e calling Princess Lizzie se princess yesrew princess jai de ade mami de anwa mami bewu princess yesrew jai princess wenye me pamadio ena princess akai mum pama munko mum famu nioma I will discipline kwasiaba no. In fact, Princess Lizzie. Hey, Princess, you do all. Share. Oko packing kwasiafo ebegumu. And I'm catch you say, mean to mean channel me energy. Any viewer, and I will be a oya makwada esemasi. And ko gina papa pasa menene ko. And ti wan kasa me bo, and I'm chi usi kwan mu. What dodge me abepemene, but Princess Lizzie tisi dwomu no. And now about life too. Why can't you use that energy to face me? Play make I play. Why are you running away? Afesu enwe atime sinkonwa say wo begu Princess Lizzie adwuma na wo ye obi a wo da dwene a enka hu say what try so many people say wo be say wo madwuma on this highway emu bie no we work here enti kadistan fa we sua ade na wo say no say me try oba opamade ma me all this one mentadi a me hyengina uko gina sofo pani asondem a usisi se scorpion usisi sa na oto bawe sa tetebotan kurase ne bado hu tutuntutu o kankan be gina puppet ne so a menjazie da entadi a na hyew oba no boka over 50 million and the pam just one night and the be hyew utumi betra bonten ne because all discipline o say onima de pamtimo obi ankopamade wono na aka se Ghana fo ehuru yanim ko echi won wona be ka chen wo bra me onipa no wapam bia ma me ira hye minim ne nsa no you want me to listen to you ofui otia otifako eti sabi wakosu ekuma kankan so ene otonwensen ene osisi bawe so ompa adwuma omfa format abonten ne e create jobs e make money said you mbechima ye japade hwe pa TV ne dan beto abonten hwe oba besia ono aso na tie na ode koba opeso onya bibisi o ma ne ma aboa mu aboa otia broche English breakfast me kwada hotel ena de menya myself kra njimi kwada hotel kakra edam eka ope na ofrefren krofo hwe zan de mafo pa receipt sika zan de mafo de amaw esen ka otim de ajapade wa wi ni nyina odi ni nyina wanu utu free ukru fie just one day pe no I homeless nya homeless keko wasi a beggar de obedie timi frame apostle na de minika prekura meni akwala no bedie me so send me $100 na £100 am se me kam de kwa mani fra for Ghana because na me hu rascal life I live in this country filthy life ne how fake you are we a liar we a pathetic liar o say blackmailer o say muade o say bon yeah once o kan okra ya say me send man am say na me ya o say me anu me send bibia ma no on fa ne sanya adwuma because now we adwuma njotu free kun fia at least esen ka wo be $1,000 £1,000 bi da account him be ka me tia na me kunu no me sika nyina na eko me ne no joint account him na wakwa me ya block account me sika nyina di English be sika be no de to obeke kan kwasia keka wo ya kire me wa nkrofo no didi o matem na mu binu ma di onim de o makokọ ho ebinu ma me ma usika
emu 1,500 1,000 3,000 sika nkrofo twama kwasiaba we na ono no onam shops apostle me hu mpa bi ohwe mpa we den na ototon konwa ne mpa. Meanwhile, those people are not ready to show their bed because they are saving money to build, to help. Said you'll be crab more mbenya biamano. And tino mu save to wa kwa omunya bima ono. Kwasi abajo jontwie for people to see you say otiye. Meanwhile, unim sa ontiye. You know say you are suffering. Cut your coat according. Many problem. So when you scan out the papa, make sure say, oh $1,000 so was spending, oh 10,000 so was spending 1,000. Say me kota dia be use and for so maso. Oh ya boa. Aye. Ebra ko tena sister fio. Empa sidan no. Anam da bia media say me classy. Me pempa me pesa me kota mpanam say ah. Oda obi pa ukoda obi mpas ukoda obi fie. Untimi ko handan o. Ba nempa na si akoda so no nyama wo. But ubenya sika ko to class mpa abeda so. Abomu aboa na ono no pe class e why say ono handan. Ene se kie nyina betu akotena obi nchen. Na sika se de tua dan no. Ye de akoto class mpa da so. O adwene. Onya aboa. Abomu aboa useless animal. Bobrapa Shasia na bobra na jai jimi no na jai sa wodo wano ti media ene ye de aye ne meka o bibia waye o den apart from totobi na sawa yaso no de biam na wo ene control na si udam ho no e de biam abomu aboa Safia no to abonti osikuma so mbese no obi fie oboa Princess Lizzie, you do all what? Just a man said, you say no. Media said, yeah, Abobo Yakano to move. They say, man or my page or media notion. What for be any? Oh, dear, time my baby laughs as so booey. Na me choice necessary bem. Konwa ya no ya mre ono kasa so yesu. Oh, dear baby laugh. Oh, dear mama ni yame. Wow. Bechi na church na zadio no mechi sabo no minim dia ya no. Nasa de ma fo besom wo papa so me say san ko fo da me tie sem takwa bentu bia me de beso no ai na yu da du dia besim o se he so ze ura ba so wo papa na asuma no me say takwa bentu pa me de beso no misima me de misima obi nka se minya yo saa be pemene takwa bentu no anya se mu nsuo nyina sa ana ma gibentu na aka de fini sama me se me betu atwene wuram me pa kwase asem afono me ne saa takwa bentu no abomu aboa ena hwe oyonkofo ma se de omusi bu media so o ma you useless ena wa fa won tell me if you remember the kwade o tini dia na o peso tu afa hwe pa TV Puna fena wa mo bia fatwa me stop pa TV esem stop na me pa TV train yo o si kwa ma stop no me ko stop no fa ma me nti mo mpa mo ko stop mo pisi ni pa no offer wie ne buafu asidwom train atiesi kwa so me ko stop train no mo ko stop no abrada bi boboni audio me wa me esa kwase abo na o ti tele no jimi foi na wa papa heba TV o se di o si ti matem heba TV papa ti o ka bibi jira no papa esa o stop no na si o mate me stop no why now ya ne dan no pia audio su bi dia papa we audio sinini so wo ya part no person obeku nti wa sheda se me sika na word ma dia na so person obeku no coward eti mutie afeme me baba ntisa me nkumbiem no na energy na omuntimi fanko fight these people now they want to channel that energy on me to fight me na me dem ayam den Gucci boom wa ma me buy wa me complain and na we dey ko ye onim Gucci we disrespect me sa we guma ni ma sa be pe me na me bisa say na Gucci wutimi fight no na bisa say na Gucci wutimi fight na oso aso say me time na me ni Gucci ko ma wo Gucci so na maso oso na maso me so no waso nti say Gucci aso ma oso bi ma ne me de me bibintra na se me shase a dia takwa bentu bia me de besa
aboaba kurasini o me ka cho se wa pension ko dafi aseme ko eni apostle me nu nyina pension na me bada be mbe pension kwasi akwa me na gine da so ho what you say wa say dia me ka mu nyina bo mo handle mo na Princess Lizzie Princess nam edu party bi say apostle say dia okon tokwa na maye kura ti say ti ku bi me simu dia refi na sibo sister say uncle say dia tokwa no okon no afi awrambo say apostle say dia okon tokwa no na me say udia analysis na what you say show je bi a party bi spesi me say kafra no no madurawu koyewu na ne krofo eframe nti apostle unstop party bi nti unstop nti atemo odi ma mi ngege na me say na se mami gege na ebie na onso ne so one ne nko uyanko ba di watam ntumi ko sabre no ontumi nko why ko na party ya be show na bro sign no on the ochiri no o say beginning even me kra na minim say sa general ne sa na bro product na onim sa na bro ya japade enti ade wiki no pe bra obehu say sa ni o ma nyina ba bonten na bra japade na fe o hwe ka na piece no ene na born dam no enti na adwene se o be ya mankrofo jai na ade no tokra ma na japade na ka ontimi to so biem na nko be hu no ni kunu na ma bonten that was the agenda ena sabre jai so no what you say ya question na tinuma wie we want to defend her oh ena we wi na yiri sika e dia koto plot ena sika mi wi na koto for ada bi me ba for plot e koto me pa cho nya me no mi na koto mi wi o sika kwasiaba ena me so pesem tabia pesem to asase ofri Ghana ba pepper crack kekekra ontimi anya bi no pa asase aboa me se ene umeti fo na atiegum no ena de wa ankasa sa kwasia ena woti abonten se me na makosha Princess Lizzie chidi na ba ena me makosha Princess Lizzie chi na aboa sa adwon kino ti tell you no na kosha na chi me ba abonten me be ka kire mo se me say me data ene sa o kraman no nkontokwa cause onya me class me fight akuku nimfo what you say wo de media no so hwe bloggers bi o mu sidwoma na mato achi wo mo ba bloggers bi o mu di matema me so ko mo nya me class hwe Princess Lizzie 2 video pa hwe say dey say you miserable on this highway me wo so akofa video bi ya beto me wo so akofa video bi e dey abeto o kreti jobs no dey at pressure no so you under pressure wa finish we pupu na me de kwa de se adura obetu nkwaza kwa na do so mame hwe se ebra u ko gina opani no puppet so akoto nwum sa yesi semina na mkwaje bran o de adware e na o de nuoma sasa no o ko capture ni pegu asondam nyina abehye ne nase nti ko kasa obi abeti hwe me se one ne opani no kasa you can see se o peso over opani no o peso kasa se pani no da na wo sada bia oka na so de me kasa mo ntie ono no peso kasa kan Yankopon nipa ntie no no nim de waye ba de oye bia no antimi anweke papa no ba no papa no so piti no no opani no mabo kwase akwa gina mentias semina na ya woka ena waji sakaton apoa kraman baga biga waji sakaton next time koye nyame nipa bi aduro biem wa mi aduro wa hwe sa koye be ma foforo bi aduro anka ema wo ba Yankopon nipa honhom si timi mu wa woni nguase ato so wa next time hwe yi no wanye Yankopon nipa bi aduro so obedi ne kote na nya sa ni nguase abeto no be no maduro me am proud say me gina bonte confessing ya man public now I feel good in me because for the first place na ni kwanse sad happen na ni kwanse happen da wo bra me wo ba papa odi ni huni born home modern responsible me na wo nkwala me certificate na ni kwanse enka me this mistake kra bo me hu musuo se banche aba wei ade kan wei o de pu aba wei me ne be bibi
ba si awie next time ye no anya Nyankopon nipa bi aduro biem cause ebebu abɔ abo mu aboa kraman baga biga na hwa ni guase a waje emema wo ye o maduro nyina hwan na ba bontia ba expose you won ani guase a waje mingu ani masenwie afi na me be ma wo kase pa big one a wo remfida abo mu aboa kraman wo fi obekwa kwaji one room court wo pe kwan bia so aboa yesi me medwen dia wodwen yesi me medwen dia wodwen kwasia kwa next time kwasren kufa course of obi a puppet never die be fie kire be on say since akogina puppet no sisi fam unya peace biem ana wo hu ask yourself no be berba okotu Ghana me sen kranzan ko minim kran okwa aboso be se 5 so opa bra bonti be di na se me boa okwa aboso be se 5 so ni nyina chi o san ma Princess Lizzy esan ko baby ekọ unipa komfo bi ho se waye wa prepare se mena ne nioma ma onkoje mfamre wo eno sai koje no eno de brew eno de bitware ndi ne sem ni nku bi sai na de ko gina osofo penny puppet kwa na hon kronkron arrest you. Look at you today and now the duro so no mabodam fo aduro do you think say ka hon wo de enkopa kire na ma wabusua fo mfa kire ma wakosue kuma kankan no wo de betu dwabonte wo land wo de adista oba na okasa ya muntie no nti abobo ya munim no oni ni bisamo oni and okasa kro wo make sense eno kasa wo se nensem no firi atwawu no de akogu atwawu hwe jamfi osu e ponche how to decode jamfi osu akura you can't untimi decode no ena ato ne kwase keys abodam for keys ena de me fie na me do ko wura mu no a wo ne nanam hall ene nanam fiem na a single room abu afekwa do se me timi eguso e week kwase look at you why you useless ena me di na me di ko kankan a kira me di ko yi ade kira me di we ade kira me di why you confused papa ya oda so o kasa with pain pa o aw tina sometimes crofo bebre a one person be hwa abanoma no yeah especially abanoma o papa kura de obedwen ho ba abanoma o ye bastard child ya wo ne de na ba ne ma me nim ni kun be ma ne wo ye te se rati kwase boy a ne ma me nim ba bia odi ne free de ne papa due o akwa babie ma mesrew se o hia o babie na okura mpana ba eti se kwase rati ya ene odi obiri mesrew hwe ye no wanhwe no wanhwe wa hwe papa hwe se de o si kasa you can see that the man is in pain mun ko babie o si ene yire esa nkamedia beto public but me consider papa we nkame sho achem kwase boy na ote ho a oso odi atema wanya twafo ma o de pua ye omo a o ma je atum se o de pua ye group o de pua group of company e man kwaseafo a o manya bipolar hwe kwase ba ya no ba ha na me frɛ no mameleka hwe kwase we o se ene mama na nya din wo media no so oboni din mameleka obi anim no o de kwa ko betray me wakogina kwase we platform so o ko jimi no ho bipolar o yes ade na fe o mutwa ne bibibra metie na fe me kohwe ne audios bi o send bre me ne ne nyoma nam se afra we o bipolar o yare onya papa o yare straight me kan ko o yare me so ma me wu obi a tie bruche bobra wo de wantimi an kofie mpa at least ma yensie wo ma me yie hye na ni onyam na at least baby order na wantimi ntra broche mbua kohwibra for years and try tell me ni di utrumu mbua kohwibra no wi anya ba wi se me pagya nade na nam krofo ayire nom so kwasia kwa na wo madam agya na kokora wo fie na wo baba gru bodamfo na bodamfo ayo na wo tiwesu wo bra as I'm talking to you na wudi obire na vida ogusu di no na meba hey meba meba hwe mama me ne munya ade bi wa ha hwe Gucci na dia de o beto ho
na ade we ese me trans ese because ode beto ho no wanye eyi on se nye obia na ti Italy kasa no the next time no Gucci nyoma sa no memfa me to page ne so ese waba life no na de ato na wa kyerɛkyerɛm na wan kyerɛkyerɛm timi be kyerɛkyerɛm ma kyerɛ wo mo me enkwahwe sa ade we Italian language how to translate it to you people me kasa bia me tiase what tiase me ba mo ma me nkyerɛ mase wa asisi ma me nkyerɛ ade we mu wey obi an kyerɛkyerɛm ba na me pesa me translate this nice way what tiase me obi abufu me kofa ade we na me hwɛ no ana se no me ba be translate amamo na mo hu asekyerɛ no what tiase mo ma me hwɛ ase nkan ma mo si na vida Quenglin escotomi qui tuzo koto chairman ay ade o mu oduru mama sa tekiri biem na vida Quenglin escotomi quil tuzo koto cha mame koso biem yen reading ye what you say Italy phone mon enkrofo me boki mesramo mo amoti Italy kasa mo ntwengu asese de nya no na apostle me be translate amamo me be translate ni zesi yentie na vida Quenglin escotomi qui tizo koto chairman nonti potiara da nanzuna chese ozuna no so nanzuna no edokino nanzuna so nanzuna edoki nanzuna party nti apate once boy kwetu kasa pese wa back pass apate na so dia kochi nti we na chese nanzuda nanzuna pate what you say tipora zorupwe what you say wongo na nese ogwongo obiro wangona nese ogwoni wongona Italy kasa obia wo bi wongona anoden what you say what you say wongona pansa nese pasa nese wongona cha wagwoni pasa what it Italy ne kasa pansa nese pasa what you say wongona pansa nese wongona no pasa wongona pasa in tia mutia kwana in tio wongona pansa in profrontier te professional na chese ogwon pasa professionally what you say inon ferry la stupida chaya chese obande stupid papa so my one wongona sa oh what you say nti stupida that means just one wongona rough what you say nti navida Quenglin scotami qui tuzo koto chairman what you say navida Quenglin ascotomi qui tuzo koto chairman non ti potia la zuna pata what you say tipatela zora pui wongona pensa in profundiata e non fera di stupida what you say kwase afoku nkoa hwabraba mugu Italian language ne dia expose musano emoa what you say kwase kwa na wo madam ajani kuna kwakura wo fie ede na pampam se yofo agya no ho na waba se bodam ni oni bodam ni bedi agro na bodam ni na wie na ya ka moto odi jimi se ma yen kasa emoa emponchen Auntie Mercy, thank you very much. I ma wona wie
agwo ti kɔ Daddy Lumba si Daddy Lumba ho ma bebre so da bi ɔte ne dɔfo nkyɛn ɛnso hwɛ Candy Hey Remix or say Apostle, you are an entertainer. Thank you, pa. Hey, now Gucci one now cho sa Italy one now say obi ne gu baby na akope. Say Gucci no Italy what you say. No ho. Ntino on the true way. And I ja of obopie ma be chirichiri what you say ntino momfa. Ntino now. Mamenya quick. Na fe membra. Mamenya quick. Na fe membra si. Koto chama na what say. Mama yentie bibiwa. Muntie sa emei. So shameful. Mama ya hwade wa. And now I'm on a back door. They are trying hard to make things look like Matisa Obubokis. My wife, Obianti, since I mean my wife near them for that. Me won't adam for that. My wife go school hotel for that, but only adam for since I'm worried no. Only adam for that. One say me send to corner phone. They play. Me say me dia me can am because you have to say be bodua. And na Matisa so say. And na damfo bi and ne wife adamfo and no sen ko ware no na no osiman pa na ne wife and no ja no ko fa ne wife no no what na wadamfo me hu wadamfo bi wadamfo and you also oh you stupid pa abobo ya italiano also eno falala stupida oh you stupida papa you are stupida. Kasia kwa entokwa na funo hwe jemfe osu abuna ma kiss na obo no metie bi kura na mesre abobo ya waye mobo enehwe kwangri di no bebo ena ne omumma na kwitizuo koto chairman what you say escotami kwitizuo koto chairman what en ko un pen ba bintina what you say and no de no be ball and never escotami quit is your koto chairman what you say koto chairman askutumi no quiu tizuo no kra no tizuo no na eye onchemu tizuo enti o man tizuo we no e no wie na ba ase no ase no na o se nazuna no ena ye eyi no what you say Pasiafo abodafo abobo ya la speeder antwini antwi vandam abobo ya la speeder what is oh you stupid papa very stupid woman foolish woman what is very foolish woman Italy for nemonfa ene me di Italy abremo we Italian language me di abremo monfa mama yense bribi wa ha enkwasiafo ma no omo na back door esu kire Princess Lizzie say oh Lizzie kaida bio ni aniwa o Lizzie yaniwa o Lizzie emetu kwan yaniwa o Lizzie gonya ya chiro yaniwa o Lizzie gonya ya chiro yaniwa o Lizzie enyemo Lizzie say share me na me kron Lizzie, thank you very much. Mumientie bibiwa. Oh. Hello, Princess. Good morning. Now, I want to say, I hope so. Now, Princess, since I dear pan, I said, Echo so social media. Muntie. A dear pan, Echo so, Princess. Enti dia wa tania uye Princess ufu se eye enti ngeke no dia boni pa no dia ye mu wiase ngeke bae Princess dia mbonye nanyo dia mu ye enye eti se wo mi wanu nkasa ubewu wo mi wanu nkasa edi ne baye wo
What we got na we with Juma. Muntio. Any pay any gig in the pro for what? Princess. Munti. And yes, I watch it. Munti. And yes, I need them go for well, nipa ya wakasa uti and kasa uti se Jimmy for bapa. Utim se Jojo Chia ba. I won the adwene. Hwɛ wan tumi ankwa nkobisa obaya na no sasabia kosu kuma apempon. Oba bodam for tia bontin. Esai Lizzie adwuma akwase ba bobo ya igina so. Wan tumi ankwa koto chairman. Extotomy quit is your koto chairman. Wan tumi ankwa ne ho ankobisa no. Ebra bobo ya betra bontin a oboge yenu maseme gu na ni mase oba kwase we wan tumi ankobisa question. Ene lazy ni si mu se o defende no ne na dwuma ni nyansa ba o ma dwen na deda o mo ye kwasiafo a pia me se ma we na ma abibifo ya bre no o mo ye the most useless tiene kasa ese nipa na kasa ba aboa honhom na tini mu we hu nyansa say no I have to defend what na sia hwa me egu obi ani mase oba so be defend no ho a udu jimi nti won sa ne sangu na chi na dwamanfo ba bobo yawe and destroy no ntie nkrofo ko han wo mo friendra na dwono se omo ne jamfi mekasa na what ya say na onya no tim ni di men omo na eba no muti echi na so ani so eja emumu tie na de mu je no wo pese ke no mu ku ne free wiase na so wogu free wiase princess tie ni papa sampa na ni ana se ni nkrofo tia bonti diatem from sa kwase ba ye ni kankan nation ema fifiafi ema proyefo abodamfo e diatem 247 kurasini ba we anti o wanti when you go to captions Princess Lizzie o mesha se di na temye no kurasini ba we mu bia we hu princess ne sha se o defending herself no look at them nyatwom hypocrite ema kwase afo eni adwene muntie mintie tsansam na ekoso no kra mintie because it's too much at day it didn't go na mo penos up we so e na bo pe e ho na benya musika free e ho na benya e na mo benya free ha enti mo nyina mo yesa at day and too much but so tina se na dwen de wo ye no ho na se we mi wa no no aka say sa Jimmy for ma we e na ama bobo ye hwe ase no oya bone a omo kan kire no oya ade na nyomu ntumi ka kire say bobo ya uko too much stop what you say yes because oka obedi do at omo anim so ombu ade yeah kurasini ba bia na obeba ba me chan na do bipolar baba ko nyo no na be frem no osu se brosco to mu ade enya bibia ene ono no timi ko share videos ayedi matem na ode ato ni page. These people were here pretending like they are humans and one kwa omo kura na be frem no mu di sa the same abobo ya yatem cheme. But look at them today kwasi afo kwa zombies muntie mama comment no enko kama pa na mama start kasa na wo hye okona na wo ye wadie ne dipa bedo dipa bedo ne de mu ye ene gege no obi beta no amage na wo free wiase tie ade na boye sa princess tie ahomachi tu ne ekoso no time enso nyamieni muntie enso nyamieni ei enso nyamieni mami nim nyame enti dia bobo ya no ye ne so nyamieni na wo nim nyame oba wo tu nroti ankrofo you are protecting that person against men of God, against who and who you are talking about nyame onim nyame enka obetra se ahwa ma obi papa a wono ade ne sasu adwuma oye ne oba wo te brochira onya adwuma kwadwofo ba enka you sit down watch this nonentity say ono say we adwuma na ye okay ma wo da be kasa chro asemi me pa ni nyaketwa okay ekofo ye pushu ele kase na kase gege we share airport she oda room na mu yeye gege ka wa samboni bia obia abu ekofo betina kredi eso be ka chobia na wejidi eso be ka che abechi bia na eso wejidi princess adai na we sa adai na we sa trase na access ho trase na dwiwa kuma na dwiwa tirimu wate when wo mu Jimmy no baabi e no woni ne kosia airport so do amunyae ba bra mo caption di Lizzie atem no
Oman dream se sa ke we ekosia bobo ya. Oman dream. Ene na ono person fight back no. Afi no maka nyame. Afi no maka se dream se woni na ye bi pen. Omo de yewa. Omo dream so omo no ye bi pen o. But when you respond that, dream so ye bi pen. Eno bi na eja kente ekogina rat kwase bo okoye eja kente koye ono. And you are na have japa. Meanwhile, platform na ujina so na wo kama asem no. They were insulting me every day. Me say ukodi abobo ya chi no ndane bodamfo jimifo a untumi ni na chi. Because o jimi kwa na say nyina what you say. Ye nyina hwase wom. Utu so o jimi pa. Be so we so oboa no. Ko wa kosra sesemina ne nuoma. Na nka mami o ka say mami pani o. Why say so da jimi adisi. Ti mami pani pa. But listen to the jimi ordinary public. Yenti. Na de koso no munyai. Of a man crowd me chewo, of a man crowd, me chewo pa unpredictable a man crowd of a man me chewo. Me pompa me freo. Na eya be sam eye kwasi asem. Ena e koso sa apoto so. Wache. Na soda mati. Ena me yesa wodu ya ma. Okay? So be fa koma pem no tie. No akase rade fa me pe na cheme. No bi yo bibi no ankasa na ayede. Obi yo bibi na ankasa na ayede. Da bia na onko ka we senche sa jimila tu jimifoi. Ene koto chama eno onko tu omo safo no. Na omo no enjai. Why so omo jimi yo. Enti na da bio. Won se omo yankwase foto sense. Di omo pane se enka obi afri sa kankan nation no mo ba na yebedi watema. Ka wano tum because omo na enipa. Moment I be responding no. Adentina wonka wano na ka wano tuma na eden. Sa beginning sa no me dia mi o. Omo se da kosman microphone aba. O apostle men so so wonim se ye nyame nipa na ye di matem na o makọ na o mugina se. Na o mo sere. Ajimi fo pa. Dey munyina mo grupu onipa ba akofo. Onipa ba akofo. We di nam ha. Ebi se penyo. Ngege what asoti ase. Ebi se penyo. We were the first and then But this time not me side. I promise not me side. Before some finish oba kwase we. Obe hu de ode ne saka. Yanko at the last. Okay? Me de ngege no what dia yemu a all the time any one ho sabo pese mo ha na eja mo jimi mon kope nipa na mo kan mon kope hunu eja mo jimi guys eso be na nyesha no just sit down and relax nipa bodo nipa don no enye dem be keka na obi be ti akase won do mi gege bi wo mo be ko bi so beba why princess mo be ko bi beba dem mo ye no munyai na ye no ngwase tan akasa woni ni agro be wa ka wonu tum no be antani baby simple and short. Okay darling ngege nti ena me ngege na ngege so na mdi hu ena me send this ka seji me fa talk the bra the other time me ka kribi ka me send another sikakase e de abro ba me hwede ye kokoso no me manema me say adai ya mo pure money fa koma koto chairman ana fama o de pua baba kono fama no princess lizo na dwuma onya osika fi okono wa fi so kono wa di omo ya no blackmail they always blackmail when you blackmailers nko a zombies amusa blackmailers party be ozo mfa di Jimmy fi okra mani mo nya de manyi pa ya sa enye ni nya da se bu ho akonta 6 feet da ho mayen ahine pa hine ono okono no so sie nyansa nipa betime free anytime no ni nyina mo kritia mo ye e de ne beba nje ko bedu obi ataw e de no aye mo de maka chenga no upatie upeso a bra ne bedi matem I don't care. Okay, bye. Grovo majimi o yenkwa asunitia princess me insult na me ngo ni de mbu ye no jai okay jai eni pa ye no na ye bita
yes I'm back and me you say princess and for one group of beer and na beg many papa was and na be ye me de me too for they do in a group when we yes and gig no e dey no betim dey aye no and yet what sit down. Then why are they crying? Why are they crying? Obi etimi nya ne hwe okura so wi awase esu and I dey amade ya no nyina waso atiare mpase okukuna na you see omo bipolar form anko abodam form a no one be station na what taking no way and I backfire no one eku no oye ni ye ya can you say so wo to no bi ye wo say be ye wo de ni no ngigi ata wo ma mo ba ye kike mo so ye dom ye mo say last minute wo kwade bi ase wo be ka afi de ye day a deep na see you are the last person princess so be ant me can say no person me chrewa me de me ka chrew okay e be ya twa so na tell baby obeje wa advert no you wo dwuma na e fa ho me for do mo fu so e gigi ro person mo chire aboa advert na no ye no advert na no ye no samo mo yi na mameboa because we medi machi one support mo stupid nkwasiade na mo ye no nti now princess se obo abusua no obo no the same abusua no ba momoni betena bonten di nkrofo atem super nkrofo 247 na mukodi na chi ena na mo so ye BNI ana meboa princess Lizzie aduru ni so ade a oye before am bedi na chi ebia na princess ye no yes ebia na ntimun kanta se on piemra no meko na munya jibi no na otimi de oso ehu adwuma bia oye wa ntokwa na oku yes tama na princess yes princess ba no design dem afo atem no odi wi a na kwasia ba we akoma princess you do all you too sabre na mami we ho no hwe na ene de because princess di no yonko ba bi atem do you too because they cannot fight down the ladies. So na omanya obi obedi zan de man ladies atema ma omo nti oba pe na mami wagina sabre na mami koto credit ma no se onye credit no ko design de mafo atem ena ne ball na dane omusu safe mo me catch am se omo ye real zombies ye kasa obi ye zombie a enkrofo ye zombies muntie chirebe no omo chirebe so omo chirebe ye ya omo chirebe mu kuno efi wi ase se da here pa ehine ko no mo fa app no you tell me say yes na ni pani nyo bibi e obi ti obeka assembly acho we gini di princess app we e dey so no fa back door abeka acho obedi edi na je say kwa wadwire so e fam fa wadwire ye adwuma sit down na trust na fa wadwire nyakopon ba bo amene siwie I'm telling you ade no be so kan na wukawe e dey ya na wukakwesi e dey ya na wukakwesi engage ma rawo sam no say omo kasa ba ku bia so na omo bo nyankopodi kankan nation for aza kankan nation for ni Jimmy kankan nation for ni abro omo Jimmy kankan nation for so omo dwene jamema na bi ni viewers mo madam no ba life no on them 200 300 for her sha me dey say me call 700 and something way organic me my boss yan ka catch organic and gina so me boss in the onim say nyade am way organic YouTube say YouTube 389 ewo YouTube as I'm talking to you now na mo adwen say mo sacrifice yen mu yi na ten na hwefom na makoso new king wanya koto chairman escotomi kuituzo koto chairman nonti patiara da nezuna pata ti patiara zuru poi vagona ana vagona ani vagona and ani vagina na da bia nam se vagona chese ti potiara zuru poi vagina ai afera matia na si vagona itali kasa vagona vagina nti won se
ɔde adeɛ no ana ɔde yɛ no tii pɔtiara zuru kyɛ sɛ wi adeɛ zuru biribi ayɛ sɛ wɔde ahoma wura paneɛ tokuro deɛ wura mu zuru wɔte aseɛ nti ɛno neɛ suru poe Ajay, if you. Oh, me say mo fa cha me say me mislead him what I say. Na enye said the American when here vagonga just a Virginia nti hwe efiri ano ba na wo ti no ba no a ti potera suru piu vagina what I say ti no Italy kasam no ye vagonga what I say na pansa just oye no pansa in prophetinta just professionally what I say ena eba sia no kra na enye no inon felada stupida just oba ne stupid so otena se ma be ma ye ne zuru pui vagonga what I say sakwase mpani wei kwato chama wei ono atimi escotomy quitizo what I say sa wote sa asem na se a kamon kan tem se mo di hinche kwose sa akwase wi na kofi albab ho ye den me se me be so new king na ma so new queen bia na ne de enyan dada na ma so woman power na ma so woman Gaddafi on this highway very soon they are coming on the way coming na me pese ye wie mu duru ba bia sa amoa na mo ye kase ye media na ye konka so a wo ano ye de kasa ye boss to ne entertain you ne ye mo asre omo nyina bagusu kwasiafo no zombies no we me pon ya bo so mbeso ka dia maka wa bia o beka ni nyina omo nyina onsa me ba e ho a na obi atwa bibi kakra bre me omo full video na omo ye mentio me koso mentimi ni seconds kwa oso me hu se na o makotwa ma yi bi ato ho a ayi ya kwa babia o metimi abaso tasa me kwa babia kwasia kwa na se mo tio I'm not like you people me pesa me show me ba be show udi di mata me ba be show ba me gina so kakra bi na me ko why say me ye life we pena mo madam na be so life but on fan account me show ha o de dia na be fake life na nti ya o mo hwese ya me pesa me show ma me de my account because me ni fake account me de my account and the back na betie na me free so na me call but these zombies omo jubilate na ten na ba behwe asumesi wa behwe asumesi momo de dia na behwe me kasa mu gina so fake for omo the fake account koto chairman so gina so den koto wo hwe me koto chairman won say de esi bua ka osim you wish sanke be jai sa de o na onya fa hodi na ora fi mi won ade o betima take about 3 to 4 years. I'm telling you guys. I'm telling you. We are not joking. On say fresh energy be wura mo no say mo sia eh. Bon say mo nyina mo pia mo ba preko pe. Ya na ya hyehyɛ ya huye. Ati ase. Ya hyehyɛ ya huye. Party be say wo be jagum be sound agum. Mo say de be sia hyehyɛ mo no. Some say party de no party jagum be sound za no pe ba bia fa. Sibo sister wo be jagum gumbe sound. Ati ase. Ye maame afia chichire twan eho be tegum eho akofi albab de be wasam na sia Princess Lizzie de position na obon be na position de mobo eho kaish mobo akra me say ye mo be su media wesu mo ye moa abobo ya na say Hildadu so say abobo uses kwasia binti Hildadu fake account o hey Hildadu ache no ba Hildadu so ade a wo ye hwe yi na wo ma me se de a wo ordinary na hwe wo o se da obebu asim takwa bento bi obesa wo no what you say Hildadu ne de me nso ne so na me busimu a me busimu obedi ne ma me me
You do? Did thou mammy no baby similar dear? Sada dear, you have a big problem. Cause said you who see in the hino. What as an also a quenco? What a friend me quenco me pemba. What you say? Ah, you see, this woman is useless. Can't you people see? Mammy God now to say. Bibi Abako. This woman is useless. Apopo ya is useless. Sister Fiaman punch kakra me ba. Wa funo shepe said you when you dey poa. Umfumpu ni umfumpu. Shepe said you when you dey poa. There be when a white on. When a white. Banyabi. When a white on. Kaish. When a white on. Wa funo shepe said you when you dey poa. Umfumpu ni umfumpu. Shepe said you when you dey poa. There be when a white on. When a white. When a white on. When a white on. Wa funo shepe said you when you dey poa. Umfumpu ni umfumpu. Shepe said you when you dey poa. There be when a white on. When a white. Na se be my sister Fia so emfoa o dey poa no so. Na ya da na bobo ya say oba bia nya o dey poa. Wo bra sister Fia kasete o dey poa wa. E ma na di na chinye o dey poa for man ko. Nti o kan no mo nyina be so se ampa maame. Ampa oba bia o dey poa no si Jimmy. Ye mema na ese ka che so oba bia obia na oni bi. Ye na ese ka oba bia ni bi. Me mama si o mu nyina de o dey poa ba ko pe. Koto chama maame. Ati ase. Kankan nation for maame. Ono nko na mehu se sa ne o ma ne tim fifiri oba ase ba. Me hu bi da me kan kore. Nwanwampo. Me hu bi da. I'm not lying. So o se me boa, me se me man kwan because o ya we asema me kan. Onfa kosua na onfa bodua. Me man kwan so wa bosun bebre. Onfa kosua na onfa me ball. Say na ten na de o kan. Sa de no hu ya na we hu oboa. Na ombisa no sense me hu sa de no. Me na kompaso biem. Omma ni nyina mfa nka ho. Ne hu ye menwunu papa. Siaba be kan no kure na nya freedom a. Ompa so be kan no da mi so be san biem. Definitely obe san kodi obi kunu biem pe. Onka na unjaye aboa Bible say pa mu kan bone na jaye nyame de achew untumi pa mu nka na unjaye otu abobɔ ena kan ena fa ena ne yire nempa wase no be wan ne yire adamfo bi ena na asiaba be ma punches mi nko ase ko war ne yire adamfo bi aboa ko hwini satuni ba yenko oba entertain nipa omeni peneje eni ade ati wa weekend because anu oka didi agro keke eso hwe de watiki no ade na mo yesa princess o mama do hu yawo o mama do hu yawo please stop it what it and kasabiu obi be for se be sola for you beautiful program all together o mo beti okay then could do one more first almost say they couldn't feel as also be come be when I could be something in me truthful. Me one say be truthful. Me so me truthful. Okay? Utia e be good for you because that's about be audio brother how much to be. Fa audio no they be a team some. Okay? So be pray. You are young girl, you are coming up. Why are you doing that? I did the more young get comfortable. The mu ye you be to be free gegeti. I'm telling you. Say down the class and I will come. Say be na make catch the Traso. No concentrate to life. Hey, apu so obi mo be ti bia bibia aboa akwese wie. I'm telling you. Wo mo ye de so ye say. Abroche aye dey. What it? Nyame mo so no dwuma. Concentrate to abrabo. Apu so for we say shit. Constantly abrabo. Hey. Constantly wabrabo. Les autres c'est Constantly wabrabo. Constantly wabrabo. Oui. Constantly wabrabo. Oui, y a des piaka. Zombie. Mami zombie. Atia c'est quoi be bi odele chiri. Mami zombie. Nti princess o person Constantly na brabo me boa. On Constantly na brabo. Yankwe. Princess yesi Constantly wabrabo why? Oh, Ghana. Hey, I'm telling you. Madam say. Why? Or say Apostle, please fire good man.
Mintimina time and say, oh, good man. Now, good man, or take camera Mocasano on your mobile. Was bad. And I tell you, too expensive for. It's a good man, or take camera no or taste sana. Ya no your mobile. Yamubinum Casano, your content too. Ya and Casa on your content. Also, your worship over corner 4 or 5. Ejinaso. Yeah, Casa. No business na about no na tina na go we na go na man content to timunya no pedi obedi what you say tia munya is ade na tina ba bia me nam no me need time for those bloggers so me respond no me oba bia me de ko sha me no me che big fish ubegina so na ma chiu na ma lasso na ma benchiu na kwa ma da ho me what time to respond opa is a good man. Yanko. See you na supreme in the water. Okay? Bye. What you say? Mama ya shadi, yensan kweni. Princess, opia me James, we didn't give the number. Me James number. Me James number. Who want the number for send them? Okay? Who want James number for send them WhatsApp? Na me James me so look 1 bit. Me kama direction na James program ben we sort out me tie. Okay? Me tie me so me hu. Me tie. Ete wo de na bi. Moya ma na farmer crowd na just say comment ba. Moya mo farmer crowd a comment what you say. Was a good man is a stomach blogger. And then people's pleasure. What you say. Moya mo farmer na farmer so comment. But moya ma na record. Why then? What comment. Nana Duba first I'll say report yourself what why me and Nana Duba first what you say na Nana Duba first say airport na Nana Duba first now na me hwe Nana Duba first na me hwe abobo ya you see difference near two carbon what you say e ma omudi na chi omo friend mama nyina no omo nyina bro no so one lady bi see a call me ko share omo ayiwa na o sister kokobi ona di ayibe kentebe gu mi komo airport wono ya me hwe omo na bobo ya agino na me hwe bobo ya wo ntema wonsa bobo ya otu se o ye useless too useless abobo apose tetemere wafo aboso me kai me na na aboso bia na meta asansan no me kra me ya be me di mo cha me expose me ho so me na na me na na wakaba bi dada na boso bia na meta asansan mu mi hu abobo ya pe na makai sa aboso no me na na scan o chiche mo so ni so de se ba ko a nkra enyina mo wo fio nti o chiche scan o de we sha no we no abon po no de we sha no abon po nti won sana aboso ba ko sana bi ru na so bi apie o dem wo what you say nti o sisi aboso na papo da bia bi hu abobo ya pe na makai me na aboso no abo mu aboa o chinchim sa aboso mo me kwa yentie itie no ena me hu. Okay, it's a JMBC do attempt until I would did a gigatum no sanity. A dear and a copaya and no a buy. Maninti James program no mintie na prejudice no mama. Okay? Yes. But we're being too sweet, James over you. No, me James a crime no. Me James. We program and then me tie pa. And I do peer me with you, because I like the way you talk, I like your vibes. Now, sister, they will turn your credit. Why? I didn't ask I sir. Mommy, wake up. So, wake up. Microphone, no. So the Uber didn't get them any microphone. I haven't do it. No, stop that. One more do message or more. Let them do it. That's all where you are there. And one here with them, you too. We pay James number, mommy. I'll sort it out, okay? All right. Princess, what did we be the ingigata? James and Washe was a Washe, okay? Okay. Sir, also sono.
baby ye dinge gata no also was ya also ma comment ni na ye endo bi eneliti akoto sa stage no kwasi asema mempe o sa zombies we won say they always want to tell you what to do for them eno na mempe o mo no ade wo mo e me tan wi wo akasa wi na obi abefrew esen ka kan say na ka ade e me tan wo mo no because zombie na odi o manim sa no te me ya me life no person oba so kra be control say dey o see your life oh yeah dey no say ade a wo ye no sonkrofo ni pe no person o divert you free ho and now they want to tell the things are still Jemfi Usua Edasuye one of the zombies on bet me control no Jemfi say kwaje number breme mame mfren hwansa mame nye wo hwansa control they want to control her but Jemfi wate praga train wasi kwan so o timi stop no nti dia mo ye no kwan mo ye concert mo bia se me ye we se dia mo beja audios na mo send koma no na mo kan chia bobo ya se Jemfi no obetena bontin bond audio gu na ni mase no the girl is out Jemfi no person good business the same business or the share no the same lady is out to defend her job to defend her integrity and her name and everything about her cause young girl was so onwe young girl Jemfi nam sa no na susu akwala ketwa na wo le di pankpe a watra so me magazine ama mema omo wire mu fi afinga wama wa japade wa yasie buogum se mamponkun wa yasie buogum se tetebe for that pim yantra se hwaw ma wo no won sai young girl wasi so a onware oye na dwuma no yenya ma won sai no meboa onase se pobre na ode ne nase beto ohwe ne nase abomu aboa onase bawe onase seneye onase nyina ye makeup o so o makeup tuni nase nyina o ai o be photo shoot na ne nase nyina o di makeup o be kono to na unam sa ma me we den o twi ne nase makeup o ye ne nase contour abomu aboa ye kwasia kwa uyonko ba na ode ne nase abekere o camera mfa de abekere without contour asia ba boda fo wawu ewo media we so me na me ka kire wo obi na frame from Italy wo bomb ba so say apostle was it the whole Italy for you the foremost say hey na ya kasa no kwasa ayanti ase yo ena na apostle decode Italiano apostle me decode kasa no was it the end depa womne vagonga which is vagina no ti potara zuru pui vagina atiase we wie kwangiri no the funny thing woman say ono no enya ne be man ono ne be man ti say dabu de no kiti sa kwase aboy no rat in the court yes ti say dabu de no so wa ko ya che o ba bia mo ba na video ne ma ba bon ti so media me say so be dane akwatwetwe ne be ma che o ba bia mo ba na video no ne court ti say one hu dabu court pen sa pepe nti kwangirin atokote de ama no nti kote no de ye zura pui vaganga pansa in profondità il non fela da stupida na me top na me de no na veda kwangrin escotomy quit zuo koto chairman quit one name quit zuo koto chairman what you say ya mo mientie ma me wie Gupi dingatam which you know usu support usu tro ye Mrs. Hani Minina, you who free mu na ye program na ye entertain nipa na ye woyi ubenya do fo ano na make a chro no fo se mintie na bekoso
abaya oya ebedu mebi ubijai ujaya afeda pepe before fry esa eya wa sam to pe so ya ho beto no na wa ye no de mi tufo na ka obetie na ka say mami penny anti abra mami wakasa ba chere se de nipa ye hu ka chi bi nyine no yamba afi ne be ka say social media de de aye hu ni princess forget it be de ata he na eko Ghana for credit pass he say in the internet we take it as a Ghana no abuche enipa he all the circle na wait emom krofo ma jimi pa o nipa ye netie ba me ba o nipa no defender djuma pen o ye media iso nipa ye netie no ba so wo ye why said then on kan chesa bro kosongo to quit if say nya why say bro kosongo no tia de na no pem dan jimi fo bay ono so ye Queen Green boyfriend ono so ye why say omun ko tu sankrofo no fo na mom jemfi na obe defend no they here advising her Ghana ma bia jimi o ma no bi me ti ufo say dey e dey na beba emi yes kwa you be pekwa be fa so be progress in life you be progress in life yeah because anxiety is real yeah me say say you ba na o de pu anche o anxiety inferiority pressure conscious depression any madness any old epua ana honam kankan what you say now say zombie and kan you can never support this useless animal called aboboya insult ana tele vibe econos insult is not going well so why are you portraying a good question you see when it's on obi an adwin mu da na bisase mama no dia jimi sem o dia nkwase akekani attempted dia no ko babia but you are crying onim say nko babia dia allow the young woman to defend herself with the insult if you hope or see they can't see what is wrong and what is right shame on you mama Abena shameless woman pa we abasakabra na me didrigatam na me yese adai edi ya na benya firu edi na benya fu viewers anasika anako for kan gekere be tosta amaw we me benche ekosi sai mama me de me tofo opetie opa jai na omo ya sa de na omadwen se omo no omo sai adwuma no ba muntie ne ya muntie audio we bim Apostle, good afternoon. New sister Evelyn, Italy. Lady Bini, engage so they see me patch me penny number so upon my dear. Me patch me penny number why. Now is a mistress upon my dear Ghana woman on Swaba or call America Nikum be fan me penny number and why. And nothing I may phone why me patch up. Some saka me message na me pellet no wakasan. Long time na me penny number. Lady no wakasan. Me say no see upon my dear say we advert no kwa bibisa but me penny number and why. Okay, then it be I'm Lisa. Bye. Kundigon or say when Aboboya is fooling, this juju followers don't see it. What kind of juju be that? What kind of juju be that? What you say? Oh, Jimmy Crowd, they can't see it. They always see when you retaliate. That's what they see. Me buy your mudina tina temnya sankwasi fuwi. Say twafo yare for more way. They didn't see it. But me responding, you know. Then we saw the animals, zombies. Titi abontu Jimmy omo. She dia Jack and Tebe nyansa be na newo. Na we mameleka we obawi. Na minim say onya na minim say na but me de compare you ma bi 1 or 2 na mo say or bipolar. Oyare
onye normal person be behave sa normal person be will not behave that way because of a friend was say offer onim say papa na de oye no eda no kra mentimi nidi papa no heti empa nti se ba se wo ka se wo ne no se sia wo ne no asate opisa esa na what disappoint ye nyina won nti eni kwan se esa se ye nyina na ye se de acha na ye de ache na just want to zombies omodwen se zombies wobra mon temi side o makwa ye papa na bomensa and so me no ni asem bia bim na say all these zombies were waiting for me to come and attack the man na mo benya de na afrim kwasia kwa openi no kura na mo twaye mo de seke ba be attack no na mo obi attack oba kurasi ni onya adwuma adedam fichire we homeless girl we me say girl homeless abrewa we bodam for obi attack na mo musu na oye wan this useless animal oye wan oba na wo kankan sa no oye wan tie na makwa ko gina koto chambe we yiso bobo mo hwene e pretende mo ho ye ni monum kura ye dai na mo sorry nana ya obedi na what say nana bibia abako abse bibia abako sia força mo jimisa ade podam força no sister Fia me be kwa adwuma me tia am person come back asem gitu me be kwa adwuma ntia ma minti me so kama me ubie kura ma be full line atum kama me a mate abusia for me chache obi bia enumre de Natina the empire de oji na dwa sa na utimi hu se na edwa ne so edwa kese I te say the Ghana ohene a oye kese waji na dwa na utimi se enipa gudi nchen doso so what you say te say sana te say why just empire na mu trepa me ba 1 minute he would do said now Aboboya said the money was bribed to bring her down, oh boy. Wow, Jimmy. Okay, you remember so he'll do now what to say. Aha, intino me na just say empire oh boy dwuma we ye dwuma come on na na person me ba life but me who say Princess Lizzie or life intino na I will say Jaima on so experience no so the hand the antina mentimi amba no na the person me can say ade ba ko amesua e wo wiase ene say abusuafo but we ye viewer we ye vlogger na wo tie mi a ba cho tie mi na o ko to say obi ede sofu bi animu ye fomu didi na tamu a me pacho stay away from there yes very pacho stay away yes madimaso to from fee se me started blogging na juma yin me hunu ni ma bebre yes me hunu say ya mistakes yes akodi nkofo bi se e pe o masem achi akodi di asofo mpanyifo bi atem yes ama ye hu te senkenyi nyame a nke bia nka nyeme bia nka sombo no nka free ensa enti se onyame ama ye chance bia mu a me pacho wo ye viewer wo ye blogger na wo tie mi ampacho men kodi sika bi obi de ma wachi men kodi views a wo pa achi enkodi hwehwani mu ni momo binti enkodi di sofo bi atem afia rambo na ekasai me de ba ni tu form wo media ne so no me who say vlogger bi at the sofu bi anima ye form ma watimi akone ni wabrabo mu da vlogger bi a wo di sofu bi anim ba ye form media we so bi asa obetwe sofu na ba form bi ano se wan twu wo afi hu bi asa vlogger ni page ne engua na ni page na katie siso akatie siso a adwuma na kita na free ninsa ebi mu ye ya mo TV stations nyina free wo nsa ebi mu so ya ma no ma brabo nyina ayese pansa ebiso wunu wo mo ho ano mama fa good man enye example of a man can the throw comments be hono good man ye enipa bia ana say wo ye vlogger bia good man ya na person wo say wo ye journalist never ever count yourself say you call yourself as a journalist
They say blogger Jumano, and you been a woman because the back Ghana no, they don't recognize you as a journalist. They call you many bidimukidi in common. You are not part of it. It is to your say, oh, that's not now we video. Good man. You want to join us. But who cry up so you say in class for 2 person over my. But good man. Me try show video sometimes. Me follow, but oh ma. Be an video be not flashing me. Me who saw Kanyansa some da. Me who saw Kanyansa some da. Because when you be good man, a baby and ya no ocean views. What the views ne kasa? Oh, me here no. The way to call we crazy con see na ko. Me who say asan ko we kra nkofo akodi ho. Hey, mama show na me ne kan kwa ha say na ne. Nkofo mo bro hu be di na good man. Wote dem mo gigi sika se wo de ma anyankafo na wote dem a wo chedi no. Wo di bi hwa wo ni wo bisua good man. Na wa hwese ombenya bi no mateche bi di abrewa. Wo ye ayem com blogger. Enti ya na count yourself. So person join here you are welcome. So person be join here so pe baby na fa wate. Na ye hu no wo kasa bi ya wo ka. Good man wo ye video na wo kasa. Asa wo baby a wo ton egbe mi. Wo kasa bi na. What make sense? Who kasa bobu bebre? Ye one point on same be how can make sense? It's here. Good man, you come vlogging. I want to be long and look views and what they can say. You part of baby never what it. So we need serious baby never. You talk to be no empire. You talk to be no. The person me come a binumwa and some net that dana ye cano. I'm still I'm for and to make it clear. I won't see and the one question no. Someone tears here, me pamacho, please make sure I see it to Ebi. Because that's a still an mama teacher for a brewer classroom. Ghana for a see and for crampa, at least mathematics they had your own pa. Nigeria for omo PG broken. Not Ghana for yes, demo ya mathematics. What bad broaching and crata, some Ghana for ye too powerful. You bet me, yes, see any crata, so Nigeria you will struggle. As we know what kind of broken English, no fellow into me crata. It's a Ghana for me pamacho mathematics there, idea. The case in Nina say, Yen ba aboboya, yan tino. If you don't believe me, tino, me tie asam. We asam bunny a car. The wayano and then you can't want him. Now, aboboya, I think me a joining a tina. What it say the NNN. NNN, yatiku. I'm a pokria di onim say, aboboya ni kunu. Joining a cool as a cool and I'm joining it. Maybe moon, I did go media and so. Ye dear go, ye coy in Muba. Aboya was also budget Amapokia Kuno. Mean Casamatina ya because Natina no so anya dear say or Potia Siaman on in its night. But you come, you can't, you could see why you bema. So would have said into Bama dear, what do you shall do? What you treated the one to treat one here, not what yo. Santa Berman to me, Jan, who you are, and cap. If I say Clinton when he call whiskey to me at tono mona our office and then once a mobile sana mema tie into mama somebody you can't na ya can ye si wo ba ya di ba o ma do be ya ma yen ya kuku edru o sa side no yet me take board say daddy madam fukunu pa daddy madam fukunu de open me say emra na ye wo Ghana na ye si so a na ye boy ye di agro be say ye twenya mpana kono wutimi ho ba na bi no onne wadam for de wo ho ba ma ni be hu no pese o be pew ubutimi fukura na watwetwe afa say na wo pese o kire say wo bi a me madam for no friend na wo be pe me hwe wabodam ubu mi say na ma didi watam kwa na ma twe afa so ba say abobo ya betimi anya akukuduro na wo chi ba ma no life and colored spiritually and physically o chi ba ma no free amapokua ansem wo so nim say one na wo nkola miensa abrochire kuro we ya yatimi eya na ebi ne wo Ghana o mo si ane na abrochire for de mo pa aware sa moni ji aware ho de bia na mo pa aware na bema ni tintini tietie nyina ne say ya na abrochire ha say abrofo nyina anya tuntumfo nko o abrofo ma ni nyina no o mo nyina ya no mo pe bema partner na one na tena esan say o mo bedini atu na aka wo ba nko a wo hyedem o mo bedini atu na aka wo bema nko a wo hyedem enti kuro we say mo no eye law enye by force but eya kan ya say eye law so onipa de wo ho a wonya wo partner na woni ne tifia eye e ma abrabo no woni kan ma woni ni che
Ghana so de kronim na wo free wotimi so ale wotimi kwa yiye wotimi kokoro we wotimi achi Ghana kronim a ade besa kwa na wo fi say wo be me bi da wachi wani kan but yeti krom wanim say no obi aka ya abochi obi atena address so enti say Ghana wotimi bo wa dan fofie kwatena sikodi nkomodo abochire obi atena address so enu nti na ma be ma ehu hia no yen abochire for yen ya desperate is awo enu nti a enu so nti na abochire ni wo ho no a be ma wo ho no so hia say obenya eyere wo ne nchen enti maamefo bi ni mai mathematics we mu pesa mbati asiye de me ka kosi so nyina ne hye abobo ya aboboso se oje ya mapokuye kunu ana ade na backfire ana be man se on to me biem waye bone wo be pem aka ne bone se onye biem eti maame ko be bi na me ko me be bi eno ne didimu empatry ni mo no afa de ko wie se wo hwefo bi na abo pa se bla be di matem me wa so no eyempa motwe a musimu ntumi ntoa so biem ena elidi to entokwa na osofo de obeye die wom ema empire na tina empire ni abobo ya ehye dem no na osofo no gina bonku ana ogina nifa eto osofo de obeye die wo san tokwa we say eti by force mo ya madwene se mbatwe osofo bia de akomu bia obi a wo ye viewer wo tie mi bia na no ye futu a me de ma me de experience na ekasa me de mani hwa de o media no so me wo obi a wo tosofo ti wo so obeta na ni a onipa ko na bra ba si ni yeda mwatine mo watu mwasi asofofo bi so a asofofo no nya mo hwe motan o mo for no reason besina mabra mo ntimi nko so besina muda so sra na modi besina muda so ni na media so ba bia ye disofo bi atama na nko na nko pe na nko support we le pa mche ko si wo den ko si wo sen wo ye ko si wo sen ye nyina ye ni e ko ba ni e be pa chew ena me si me nye biem se me kasa tia sofo panyimu bi wo Ghana man mu me nye biem because odi pakore ni sofo ne kwako enya omo asem na me nyina boguma na nifa emra ye so agu na no a oji gu ni si ase dedede no na me nyina boguma na nifa na ma be jiri me ho akwa di sofo bi atam abanye no me atuma brabo so eti we ye afutuo bi a me de ma ye viewers no any vloggers no ne bloggers no say mo mani na ho so wo obi a ye badwemba na wo da sumya so a minia ma woni na ho e ma obi nkodi di sofo atam blogger bi na wo mehuri magina che so be support na no me no ye gigu ye so nkakranka kabate ya ne yenim enu ntini ati agrochira ye adwuma sika to ye nsema na ahwe because opanyimo bi sofo bi enkawo e na so odi nanim be ye fom a ene ye nle no what must here na de twato na me de to wono so no me ka kire mo obi anka se ota abobo ya wo na mu a maba abosto a mo ye audios de ma lazy no ye mpese mo ka kire mo ne se comment ni so ye mpese me ka kire mo ne se de me ka kire mo se de onim papa na wa anya na ye bone de onim papa na wa anya na ye bone sa esu a mo se na ya ma abobo ye esu no mo se ya ye ni nyina nya se mo betan obi anka se mo kotan abobo ya ba de pese ka kire mo se mo nka no kran kire se sister wa anya de eti ko wanu tum eno na ye ka kire wo eti sa ma poku ya tena se esu ni suo ai mra na wo fra abobo ya se wo onka na se ma na sa abobo ya eti na koma ma nyina mo poku ya ho na se mo se mo dwena abobo ya ho a Bible say you onim papa na wanyen eye bone ma no na mo no wa wo pa bia fa wo bato abobo ya mo mfa mo manka etire nyina mo ma etwato nyina mo ntu mo nyina adi abobo ya ni ehunu sa mo do no ni ehunu se ka etire de oye bone ayenka ka etire de oye ade ayenka enti no e wo se yesi na gongon enti mo fa mo ma nyina ento abobo ya ni ehunu se ne de mo do na mpa obi aso nka se mo nkotan no na wo mo no eye so be pam aka no kura kire no na waka na no atum aman animonyam kakra aba ne ho because anim guase no adoso kene me de wasi why that's it. Thank you me ba chaw ma be phone line atuma no acha se wa person free bia betimi afre abobo ya se me na te na meti hei me koto atade a na me sha na ma sen return me tell oh afre nanum se masa me tinwiri ye wo hoi abobo ya say we say we go abobo ya say week and masa what you say na kwasia ba wakoti pema e ko ne kote ho ne meko na ba gina bonten esua siana kama jeta tu abepemene aboa na bio bedi matuma na bio asiaba jori na bio Sister Joanna, what to say?
nyame adom safo ni chese enne de me ye ma twin se metia bonde me de bonde ne na ye me de na bonde ama poku ya wudi na tem no waye wodan sister na mbeso camera meka se wabedi ni kunu na on fight you. So what is your damn problem? Kwasi bi tie se won kuntokwa nso won ko bado o bibia chen no no ni na rigi ya bola na ondi ne wuni na oyese na enu kwa ne ku so ope wo wudi wuni wo wo se konto oh apostle wo yesa ya na mempela wo ye konto wo se wudi ade de bia wo ye ayi twamfoni enu kwa ne ku bedi wo so wo twabon Can. Leave the lady alone. Omeko ye. Se me ajosa fo nkese se ma kwa mmeti ate. Oso won kasa won de ye ni nyina de wo ma nyame. Ode wo ma asase. So mo ne wonni. Adan na wo di na tem. Sister ni wa ye odan. Wonni me se wo se duabo. Nyame betua wo kakra de enkwantem wo saduabo sitesi men kanhwe me de basem nyina amanyame na apostle wo di apostle atam in the back door today na me said that ko tie ye na wo apostle fie na apostle one room na ne papa te wo na ne papa o ti akonyo na obo wan pon na wo de wan wo ko tire wo papa fie wo ko tire wo ma me fie ana wo papa sedemu ne gu ne ho bodamfo hwe ne yemma nya ya bodamfo oni ami hu uko tire wo papa sa apostle ye tie biela obi ni wo ga no fie busuefie abomu ye nyina ye fie busuefie akra ayi apostle ye nyina ye fie busuefie ene ye tu kwai ba brotire na nda nyame ye yadom ene ye sisi fie nti se me ne apostle kom ebusuefie a na no ntese me ye kwase ampani eno ntese me ye jimifo apostle de kokoye e ko hwe ne papa na wuti na wodi ne papa edi na pem me pato ode wo wodi ne ko ya na e ko hwe wo ma me na wo papa dan kwase asam no na kwase afo bi abetina ho na wo ye odious upon odious odiga yatem se ga yitimi pam ntoma bre no kra na ntoma no ode ko tela momo ye ne ye ungrateful bastard et say ungrateful bitch. Ungrateful bastard. When you say the time na so ana. The time na so. The other year so for binum and sa to aduane ama wadi and say defendo and say do we gina puppet so. Anu account for. Ana me ko yekra sa anwo akwa wo san ya lanta ka ho. Wo san ya lanta. Usaya wonano aye we ni kotodwe ni kan we kwase ampani se me no wa anka me mie ma no because apostle ka say onu wa ye bi pen nti kan wa no tom no se me ha nka me kama no atom you are nobody right now sa wo kwa wonyo bia bande sa wo akra wonyo bia nti omo mo di weti ye nyina ye be ko di weti because of apostle nti ye be di weti nti amame fona se anipa ya de na enya hompa mankate se ade wo ye no wanya ne yie so let it go na mo di ne who is this lady who is she unya kwafia fam na mo pe mankate se de o ye na enya no ntwa so because apostle baba man warning so ne na ye bi pen nti ontwa so na se wadi mi ameso medi mario Mon kate no nkope adwuma fo ne nsa nkope adwuma nye. Onkope adwuma nye. Papa wa ye bia ma papa. Na apostle na ye de utikiti be fa me so. Na ye se di oka nsempa no odidi nsempa ho. Oso am de dia na be fa. Oka nsempa no odidi nsempa ho. Oso am de dia na be fa. Ye di utikiti ko fa ne so. Na odi sika na ma wo. Yedi ticket no ya ko Ghana no yedi ono na yedi ticket omo sande ko singege titi so
ena ngege titi sende mai wana de ma no ye nyina ase ye ticket ne ma no ene ye nyina ma so ye ticket ne ma no ena nipa onyare bodamfo ticket bi ko ye ticket ne be say ne nsam ena de ma this is not necessary asiaba ntokwa no ye ne kwan san ka wogije so bodamfo ba eni kwa because obi a wo frɛ ne say me bra na wo ne wo bra yere atwempena ɛhɔ na me gina ɛhɔ ne me problem no nipa te won sana woni tu ayi abopreko ye phone so na me say o say be yi na sister ne nya kwan take seed because eno ne ye mfa so wa abrotire eno ne ye mfa so e wa abrotire na ja jimie no a omo di wati ne ntumi nka say ja na wo jimi because the obey bia one bonde into your pewasem I say you different no matter how oh my god mo attack like attack Princess Lizzie mo attack no obi bia na no wo kwase bia nya kwa ye audio e di abre no so on kana no ntum really what the hell is going on? What the hell is going on? So be na ye ni bibi na nya anke papa emna ye ti say ye say papa e di mo bone ye nyina me say me papa no in fact ye me ya me ntiri nkasa ntia me papa but me twen me ho na me ko hu say asam na omo kan enim adan who are you won ble na aso pak baby na fana ye nya ye ho unye niwo esa be di amapoko atem amapoko wa be so camera ma wana wa be ka bibia to wa ba bonti abaye video say wa di ni ku wana amaka hwe lady we keep quiet tio no tine baby no odwen no screen ani me papa fia me de ne call single room na waka no tie fie na suo no 6 bedrooms and suo me papa fie ona de ne call ho no champion yete no na me dem empono na window me dem and the one baby na me na wo no wo kwa wo da hotel sa akopim so bai ba me na me da busua fie wo fie da fie no a o se bodamfo ba single room ja wo se kwase ampani atu a wo se single room o bai no papa te akwa lazy chair yi mu ena single room o to na ne nigu ne ho o ja papa kwase ampani wo fie bodamfo wo ne ba no bai wanom sama ne funu na tropi fie no na otima udidi no bodamfo ubetimi do obi akofie say blogger ubetimi because ofie nya abomu abo single room the single room na wokana anka woni apostle so nkwa ne single room wo ma me single room because se be yenyina ye webusua fie bebia yenyiye eye ye busua fie enne na nyame aye yadom na yenyina aye bie yenyina aye bie ntenka woni apostle nkwa apostle nso bebia menyiye no eno paninu wu ya no ye upgrade fie no ene yesisa fie kra ene yesie no fie no na wo ho no abomu afa de be kire fa bebia ma me te now me ma me fie na ho no me ma me fie a otimu nani me ma me fie we are talking about today me ma me fie a otimu ni fa wo ma me na wa yesa boso ogu ho no fa no bra ne hwe bebia ma me te hwe efie a wo ma me ba da bonten eho fie no kwam se pent yesie kra empenti da this is not necessary. So what's up? Obekunto when apostle na ko when apostle ko when apostle do obetumi ne wa akunto kwa and then what's the sin din no ufre kwaku ufre we apostle punch in the back asiakwa punch in the back let leave the lady alone. Lady na wo ko du be di no kunu na ono nka hwe entre wo no wo attack no ne timu fi na we fi na no oni ne woni entre ne kunu na ne ku ta go wo oba wo ko ni kunu a wo bonti ni kunu apamo o mfare adan apostle no poncho ponti bi oni ne nkomo ntokwa na we judge the lady alone wo mbon a no one judge the lady alone. Na the lady no nya wo hwe. Onu na nko wa ye ne bon. You have to go to the Amapokia and say I'm sorry and stop fooling yourself, okay? Stop fooling yourself. This doesn't make sense. Na some penny for the way if they don't have sense. Omu nyimu nyansa, omu nya adwene so mbeka se dia wo ye ni jai. Na apostle ye no bra obejai. We will be saying no, on my country, no. Meanwhile, you are attacking back door. You are attacking back door. Bra Facebook, na yen face you. Apostle me that say. Thank you. Afemo to mo boss na mo hwade. Afi na maka kresa me bawo. Kamero ye sister adwa kai me.
me maame fie a otini me maame fie a otini as I'm talking to you now this is where me maame otie efia na me papa tim enie aha ena me na St. Louis yi ekotenae na St. Louis na tie why am a witness me ba cho mo bia mfre now na St. Louis I am a witness me papa fie ni 6 bedrooms plus big hall plus big hall mo am ko Ghana nyina mo hall no so ko wura wa plus big hall kitchen 3 toilet in the house fie na si on ano koso fie we no be friend 1 bedroom no na dia wa hen na dia because ono amfa ne fie ma ben krofo ko twa ne fie baby ane ma mete ebeto abontin the whole Ghana huye the whole Ghana ehuye mon hwe fie no paint mon hwe fie no fie ara me papa tim ni o mon hwe paint e wo fie no mon hwe fie no fresh fie no tiles bibia wo fie no mu mi bisamo ni fie beto abontin ana ne maame akon ne mo wonam ho a wokom mon ko hwe fie no mu fin uja nkukuo weto unsuo onfere onse me kasa nyina na me pese me involve na busua because wa busua mu bon I don't need to go your home to know where you live because o ma me da bontin dada said ya me ma me da bontin ye o ma me da bontin dada when you want to involve that come clear na fe yan tell say wo fie ni papa bia ni fie wa hu me nuanom nyina me hu nua ba ma ba kopɛ ba me ni mu nua ba ma e wo media iso ona mo ai sekwetre hwe ne hu fi ano de na ma bontin look at your family useless family onua ba ma wo ba me no nchen wo tewa mi hu no ne mfuru nyina atrope please ni ga na me na bi say hey ma me nua idea akwadiam so obi pa na se wediam se be tramado na yesre no wakwa photo shoot kwase ba wo mobra dia odwe photo shoot me no nante ye no ontimi claim se na te na ba mabra bom no me ya de papa bia ma no dia otimi e photo shoot jantra brabo kwase brabo na me di photo shoot ye den photo shoot me ne me yiri ye den ye bobra o me ne me yiri ye bobra me yiri won wonche da ne manyina wo de na so wo hwa ne manyina kura se ne ba tutu ni ba te saw o baba ko pa wo no de ne che me yira tra me ho be peme ne onchiti da oti akokora na nkrofo ediw frequency police musu banyina omunyina enti wey me fie the ama me show this picture na St. Louis na me ne konkranzen on na ti hey o ya me witness say me papa fie enya single room na St. Louis ya me witness she can be witness to it say fie no kwatena ho no 6 bedrooms efficacy na me papa team and me papa ka baby o ka baby no and no mama me 1 minute no yen kosie me papa because na fie na nim nyina na yen to won fa ho yen siesie fie no wie and ye did less than 7 months e kosie fie no extending no add more rooms to it me papa fie no and ye kwa upgrade ho yen fresh said ya ho beba no bia be de opa baby ada kura be nya baby ada na nkrofo benya baby atena enti fie no inside and ye bought tent obi aba ho na obi ati didi no o de wahin you are talking about single room now to our single room ko wie ye ni single room keke obi a enko wie ye ni efia wo ma me team eya busua fie o ma me tia o ma me nua matia we motia we tia busua fie ene wo fa bi sie ene ya time mo no mutim nti wankasa wote on wo fie obi akra anye plot da o ma me yamade obi anye plot krada you are here talking useless animal onim said ye to cement ba ko Ghana onim said ye to 1 cement e wo Ghana me yire obedu ha no ko school no talk plot or turn plot Kumasi so ye project so aboa mu aboa kura sini ba odo ba be compare me bobra me se me yire wa wotre ne manyina ate ne nchen o baba no wo he okura na age no useless animal okubu no che de ne che okura like that and I do kuna kokura sifie na nkrofo ediw o so kan sa wo kura ye and I do boy the man can say kwasia kwa wotu a wo kan minimum another guy I wan kasa Sunday message be na Christmas or Sunday nioma brew a no diw me kan ba bi o ye adwuma ko ye pani
panini ye ya me kra me so na wo de fai oye ono da ba ko pe e na panini say otimi no na biem why because of pamper obeti say na waja wo mu e na waja wo mu abo mu aboa asawo ni ba oto ade a wo ye nyina say wo be fight atwe mema de o makompa so ono o mo da wia na o mo dwan because wo ba wo bon. Thank you, Ofama. I say I'm so proud of you. Yes. Baby, you see a papa and dynasty almost nearly 1 billion. And you hear the man, so conquer them. And who are wanting so be papa we at him. No jow papa one near ne. Ye pesicato drama na yenya. Hospital crowd to me fan and course them very small papa be. She fear papa timid abontin, she fear no mufi. She won home, pentica untiming talk. Untimi fasi kan kofie e mo mun to paint and paint da wo ma be team. You have mouth to talk, useless animal. Hwe me ba wontam ba bia na onu kunuti a me ba ya na cancel for krade we abese ukunu ka atwoke ka na sio ko muntimi tua ho tax mi take ka no picture sana me tika mi ja hokko mi take picture ka na ya lock ka na sio hwe bia na o environment na out ura fia opie bai wo pampan kan. You have mouth to talk, useless animal. Me say before you talk, before so be do obi atem me dew say wonu ana ne from program no ah de one non tramadol ama ne from atropia wo di ne picture ato no dan wonu ana ne me pa na nkrofo hu nanim sa junkie boy no nam ho no and wo jade we sifie de o mede ne ba to media na kan mo me kire mu ye de wo bota ma mo de ne ba to media no ono ho eno ja ono to obe ka kire me be mete semi se me ma bodam ene wo da bodam fo adrusu afi na usu se me court because obi di me medical eya betudwa wana dia betudwa wa bo bia mane o bo bia mane ba some of us ye hwe honhum ye hu ade won se wa expose you se wo no madru what or ye filthy woman, very filthy. I watch it. O don't ba be compare me ba. O don't ba be compare me ba. I wo masi so mo popra. I won't be show mo ma. Ti adwum 247. O to na se kra we hu makeup. Call yourself. Say wo ye papa. Aren't you ashamed of yourself? Aren't you ashamed of yourself? We here anwumre. Because you call Ghana. Edu anwumre na ofri the hotel no abayin fie no ababe didi oba be didi keke krasia kono obeba na ne nase nyina otwi makeup ontimi nko ha ne ha wo bra onfa makeup ntwitwi ne san oba ne nase nyina control cause on person oba exposing the body cause ne honam na say oti osano ne honam asay at the tantan oba fun like you oya oba. And you want to compare yourself. Now, okay, so we papa. And come no back what Danama wagon. No matter time you. When I say, Mau compare yourself, say, Obanwa, Okasatian, Onyana, Onya class. So we papa, we papa, and come about at least in Kenya, come at your home, Kakranka. But once I am about on Timber expose you. And Mamma do send a name back where you about on Timber expose you. Ko me pese me sisi me mane nyina me say wo business no san kwase adwuma no a ukofa obi akokra na tena fie na waja no na mabonte na nkrofo ediu. I want to stop you that dirty work. Sa wo koye kra na dia peska kanya hwe o wo kekere wo de na pese odi wo was a sense my mouth ka prekra da me so free me mouth ka preda me 1 pound ma hoda o mom na me san gi free ho ko na wo ye fool me twi wo condemn. Me you condemn. Asiakwa. Me you because we are condemned. Now we are useless. Kwasi abado dwetwie. Oba finsa no. O wa no de kasa. Oba finsa no. O wa no e de kasa. We busua nyina ye useless. Asiakwa. Sami wa hu mabusua nyina. We anya ntro.
when me sister wa when me bra wa ha wa obetna abonten en na obi a ni nuanom miensa gu abruchie no papa wu o makoyo na yie o de ne kwa kompe koto chama ono nko ati Italy a wonya adwuma jonki a woye puzo di kongrin ati ase oye puzo tuzi a woye tuzi na tuzi mom tuzi o de ne kwa ko wana aka yo aboa mu aboa kokote like you o de compare media me so bibia o enti o say me de na St. Louis me ne ko Ghana me de na St. Louis e ko mi fie be me de na St. Louis e ko mi fie because me so o ya blogger ba me de ne ko mi fie o ko hu me mama o ko hu me papa because I am not ashamed of my family because me nim bra me mama abo and me nim bra me papa abo and me nim bra me nuanom abo nti na me nya ashamed say me take blogger de na ko mi fie na St. Louis na tiwe Guinness na onom no okomman fufuo man Guinness aponchinam na wo we ne sabre mabusu afie ntina na St. Louis so obi begina bonte kase me papa fie na otim no one single room na St. Louis can be my witness na bra bonte na be sign me tiwai na come out and vindicate me ko fie na okotena ma akwa we aponchinam nom Guinness ka ho na anya single room 6 bedrooms nti bra bonte na be defend me ukọ ho unkonwa na guo Meso, mama me 1 minute pe na me finish this fire and na me di mabam. Nti na me slow na St. Louis dey in me fie. Nti na me show this for na to come out and defend me. What you say? Me person na St. Louis defend me. Because my test and crophobitia bontin say me papa fie na team na a single room and I want na St. Louis go na me na ko mabusu fie. Me na ko chia me mama. Me na chia me papa. Mednache obia na nanso anwumre bia ofri hotel eba bedidi fie na yase achechiri nuanu no bia ma no de ko hotel one ne bodyguards for 2 edi nachi ene ne matu na omba bedidi fie na omakọ enti sa nkwase fo ma no a omete abonten o se me papa te single room no mombra na St. Louis will explain it to you guys for you to know say mo bokis dodo mo bokia puno da ho yes you guys will be exposed na mo jimi dodo Jimmy no dosu fiana na dawo no atiasi na monim hwe ebra ye wie fie no monim ani je sebe wom sister adwa mami 1 minute me sande mo bam sisie me besa me ya ade bi wa mo hwe ade ye wie efie no ana me decide say no asa mi twa efie no na me de mana na St. Louis ehwe fie ne si won wo nti ewie no fie na bontin ya bredi fie no wie no mi twa the whole house no and I'm sending the man na St. Louis enie mo efie ne nie o dia meba men say ya mamu meba mi wie no and I'm sending fie no abontin am sina na hwe me papa fia na otimu a ye call Ghana me do call na St. Louis o kai no se me send the man no and am sina na hwe fie ne ye wie no so wow senansia papa ka ba bi na so oh yes o ka ba bi ne ayi adwuma we was wow hey awoye na so yes awoye ampa enti mo amoti abonten a mo se me papa na o te single bedroom mo pie mra abonten na mo mra me hwe me sina na St. Louis can defend me. Bet my witness pa mana yi. What you say? On say when a chese utie brochire na obobra. Unya sika udi asie bi. Because there some battle no. Eno na nkrofo be hu ntwom. Hwe fa man krado kwakwa ne maame yi na se sister yi. Hwe abrose an na pem ho. Nti otibi dia so na wadwen se fa man krado ntokwanko na okon ana se bia o defending ho ha. Wo be kwakwa du fie no be se oh say wanya mobo. Eno na nkrofo bi a omodu achiko fie a na minim se say na tie o enti say na na o ma ye shock. But they can never take you to their homes because they have no home. Omko Ghana omo ye homeless. Omba brochi omo ye homeless. Sa na Nyankopon aye omo. Me ko Ghana man da hotel throughout. Me da fie.
me drew me chrome dia na me da fie just wo mudum light na me hwe na so ma copy hotel a light wo na makoda apart from that light siswa me da fie ena no me call ye me da fie throughout mo ba wo nyina mu hu ye na me room shut up wa me da fie throughout usi Ghana se sie wan kasa wo motherland ene wan kasa wo ma me krom uduro ukwa ukrom fie ma uni dan unya baby na ene aje sa one nwe no koda nwia no so uni baby ukokuma se abusua fie ontimi koda ko ma me wo single room pe o fie dan na hu fie painting kan ho no emu na obekwa koda ufiri hɔ a se wotisi Accra the same kojo sa na tie uni baby akọ na ye ka ofafie a me duru Accra se me ka kire me ofafie kasoa fikasie rooms no gugum sa me duru otwem se me mra me da fie so no I want to stay hotel baby a medru bi adansi available ma ba we homeless wo Ghana your motherland udru ho a just enkrofo buki hotel near the amount what did them baby abeko bia hotel na de free Ghana ba oni abusua na do obi kwan wa o papa wa ese bodem ni o Ghana wa ese bodem ni mi bi se wo wa ese wo mama tu no ba me nchen omo de bai wa ese wo baba na ma ho wa ese wo baba no wa ma ho koso ni mo baba na brabo o ferry nti wabusua no kan so na wo nyina you hide all of them and omo a odwe so mo papa na do mba ti papa fo no na bai no da o papa be wudi e menya hwe me wesa o papa be wu o papa wu a wo betima kwa ko penti mu fie ho se de na no koto chairman abusua fie ne ma me wu ye en konto paint ba ko pempo se mo from penti fie mo na hoho eba se de omba ombe hu mi ntwom se bro kira mete no at least se yesi anwansena ni bibim pa enya ne nsem a obeposa asia na nkakura sini ba oti abro kira wo hwaso mobra mama me san chebu biem me se me ne sa na St. Louis ko Ghana me ne kofie me ne ko Ghana me ne kofie e ma ne kohwe me fie ene wo ho no man falantete ena no ye ba ye omo mba nyina man fo bia antete na na wabedi na na me de wotete no Princess Lizzie man fo antete nipa wodi ka won Kranza first Isaac me picky Isaac from Kranza market straight to me fie na koma na konya na so mo na duane ndi ansa na me de ne ko ni hotel omo nyina me so omo ye bloggers ba me fie prepare no e wo me ho beto abonti am ferry because I know my family e papa before so be wu no wa hweba ama ne babo doctor degree me kai se oba bia owu krom a wo de ne ma cheye owu ya ode ne ba cheye e o kroma e friend abobo ya owu ya ode ne ba e che ne kura na ne kura fa kwala no na ode su ba me ho me de ne ko doctor le che ne se you say we friends ansa na wo beti class cyberfu bi ho a ye friend emotional abuse ne nyina doctor le church sa anoma no ewi ase no ogina manim kura ne sister bi anim eyi doctor bonuaye sa wonua no wo de me ko wonua okra so betima bo mo abe no tim de bo ame wo bra na okwa kwatena sister no fia na me ka kire ne se onkonko han one room no ankotena mu no because ferry se utu afiri ukunu fie na wo be homeless na ate abrochire na wo yeden esan krofo be di watem nti one room kra na betimi akohan na tena mu entu nkotena obi nchen na ugina we mi bisa se fa sika bra ma fa kohan da obetumi chese wo de wiase a wo be wa bra bo nyina no wo be han dan wo hia obi wo be to makeup wo hia obi wo be to wig wo hia obi wo be to atare wo hia obi jimi pieto a wo be sempo obi nto ma wo ya boa na me ka chose kohan da se mi bisa se fa sika bra na me fa kohan a wo ya boa anti dan ka be han no jese obi di sika bra na de akohan kuraseni you call yourself so you nipa think say wo betumi adidi obi atem. Why not say na blaboimu? We are last. As far as I'm concerned, we are the most useless woman. Amehu. On sin ye. On bury ye.
oba oto denten sa takwa me dan wana ni matakwa me dan oba focus ano asia ifa the fio ye be ye yinani we within 6 fie na bontini ewie fie na enam twanam de command say we ei ena nansia na motima ya de we wie ei ene moto sika guo ene nam so yes ye wie egu kwa chiro ade more rooms to it aboa kokote kruasini ba asia kwa betra bonten bekan kwase asema mintia beka asema mintia jimi kwasia ba say me kwa Ghana single room amedo papa kwa we me call nan papa mo kwan chen baby o papa ina no mo ene me pese o prove the whole Ghana wrong ko twa baby o papa mo na fa na be che say me papa tibia mu ni fa o papa be che say me papa ne tibia mu ni waye sekotre mo baby fa na be tre o betime do papa tre kurasini hwese yete a tena do ma me picture bi beto dwa dan ka wo yewu abazo wo hwe wo za tena no de me ma me ba beto hwe chale hwe me ma mi sei efie no won ti no chale ye na ka wo yewu sa pictures no obi hwa na wo ye twa cause efie ne ekoto no crossing ba poor like you Nana St. Louis be dia dance Nana St. Louis obedi adanse amame what you say Nana be dia adanse amame no obi person say me din obi person say me din hwe aponchinam na nana etwe wa asa no aponchinam na nana Louis Nana St. Louis etwe wa asa no aponchinam na otwe sa no so aponchinam o ka say the form wo hwe aponchinam no otwe sa no fiamu wa ba bodafo o to jimifo a woni adwene useless about self baby a wona mi wa num oni mema num na wo mo wa num oni mema num na wo wa no di oba ho young girl wo wari ene na wo ba ko anka wo panikun se ni kun o feri ade wo ni shame wo yo pa wo se ni kwasa ka ba bonte kwa kasa sa wo kopa kwala wo no si so wo ni kun ote ho ne na wo me nsa te ho wo kopa ni kun ade anya wo ba gina bonte se ba asam kwa o bem papa wa wo ne ma bi ye doctor Mr. Wo ma me ma ahin no mo ye doctor ahin no mo ye nurse wa ba ban school ahin na wa ko yenka chire ono na aye ni si ne nan so be me ma ekoye ono o managers one of the biggest restaurant in UK Mimbodi or managers Birmingham Apase yes ye we do afi adwuma o de ma me nka yes ye we do afi adwuma mpacho ye kre me be kwa adwuma kra no me si asam na mo asam Jimmy sao Papa wo ne ma me se ye nyina ye fie busuafie me metimi de wakọ me busuafie se me busuafie nya wo na me nyie sisi ya me nti wo biem nya me adom ye nyina ye sisi ye fie se ne ye one room and two rooms embe wona nkokora ni biwo wo se wo fie kora no kasa mo nko so mo pe de ye history bebe ye wo mo to ye e wo na mo pe me se wo ma me mahi na mo ye doctor wo ma me mahi na ye next wo ma me mahi stop it omo nyina ya bodam fo stop it omo nyina ya bodam you say penifo bi ato wo mo di wechi they have to talk to you to stop it because the more no kan kwasasam no the more na apostle also judge ku so ne papa tem kwanchan ne papa wa hwe ne ma e de wo makwa London ama bi ye doctor me pa chewo wo ma me ma he ana mo ye doctor ababruchi wo ba kromo ha che wo di wetimi de wo ma me na wo papa ba ha na come on stop it let's see answer na wo so career and nothing at all because
Wa ube peja wano etie nyame nipa nyame tua woka. Especially nsa atwe nyama wadida. Dune futufo won. Dune tu futufo. Sebe o ma me ntimi ntofo. O mo di wo machi na, o mo di wachi na o mo nyisi no. O mo pasam papa bi nka ntrɛ. Se asofu peyi papa no oye pe come on woni mo apostle ni hu osofu owusu bempa. Na fe na ma wo me second born. Okonye 28 years. Onye man of God ketwa. Na sa papa etimi aka wa bata wo ne ho a. O de dan fo nda wo di papa na tem. Nyame nkasa nyame ntua waka. Na nyame ni judgment ewo so. Na mo hwe na enteke with generation. Kaso because papa na boa woda. Wa wote wo se wontimi nkasa papa ne moa woda. Papa na boa woda. Emma na hunyehi a wo ho. Abrotie adwuma he na yeye. Papa itimi tsigana. Etua wo tikitika. Wo de bagana. Edi ko gya ne property so. Binim sa property no ni mo pese obinye sa property no so. Wonnan alanta. Fantini se wonnan alanta. Wonnan akaka bom. Te coaches. Kan kwase asam no. Mo bi ntofo. Wate? Mo bi tofo. Ne gya papa na wowu no ma ne ho nto no. No so wo ho mantumi ni mantumi anto ne duane amana nimpo a owu yo ma pandrabre papa. Eno bia me ni tua ne wo Italy. Ne papa wu ye kro ntimi anko. Ne ma me wu ye wo ntimi anko. Wa ko pa da kapo ama ne ma me papa bi ama ne ma me ade. You guys should stop it. Ne we anko baby a. Munya. Mpenifo me slampenifo no mo di nachi no. Mo ntunifo. No mo nja o ma, o mo betu o mo fo back door no. O mo nyai apostle na me shira. Thank you. Asiaba ufri kwasia busua mu sei. Ufri nkwasia busua mu sei. O nwene ho. Uja nkwasia busua bodamfo wegu ho. Ebedi obi atem. Eni wabusuam. Oso na najima aboa na na bejima. Hello. Me da suti ase. Eja bobo ya nwuye die sesa na Rebecca. Hey, everybody. Edi apa me so wa bobo ya die bia wada mo me so dane wate me pa show. Eni gwase we Any person I know them. And no Casacoma me rather, I see the way. With the men come on, my bunker for me, sister, Bappany Bappa. What Jimmy's sister? Hey, Mrs. Bappany. I'm not to attend James. And take it, don't take it as a joke. Report her. That is Jimmy and I, what you think was wrong? What my thing will be? Now want to me kwa house up account of why me sister back penny power no so what? Me say from Nekopa me say mama po Jimmy for you can't even fight and you stop fighting. Now one tell banana there. Now you say bobo ya you unya sa bobo ya say ko Jimmy sa bobo ya no. Mama I won no fit to a ko we mo akoko ho dia ti ho. Oka chin so omafie ni nya akoko wo ya boa ma me ni ti wo adebo ya to do ko for attempt zao catch obi brand mo somebody like Kingsley Pepper any ayi say o ma bodam aboa baba ya kwa yanka so bodam what na ma me di mu asem di kwase asem app so none of you came out to tell us on jan kwase asem no now no the o catch obi say on 24 ah bofu hu abaka say there be bofu no kwa me who say the say aka no was it the bofu me bofu na for the masisa na makoba chefe so say conservative what jaho kan kwase bofu what kan kwase bofu we e ma ni patie adaboya obi si dan mako 10 kwa wo asase so bedroom ba ko pe e ni pa no beda ai se we ni ma jini kwa donto na se we ni nyansa se wo jini se wiase ma nyina na oba wotimi jawo na obi o ware na iwe ate ho na wo obi kwa yo nkwa za atwe ma etwekura na jimi na wo ma me ni no tsinu ma moti wo no kwa atwe ma wo kwa sa wo ju wo mo sa wo ma na oba na ni taxi driver akọ wo no ma me wo fa no ho
na ko fa obi ba no ko papa yi o ko dwen wa twe kama o ko da he o wa wa jimi papa wo yo fui koto o don ka tia ne ja o man ka da fui wo ya bua Apostle Obi maybe. Thank you. Mahuna na do. What Jimmy all this one. Thank you so benyama free this time. Abua at 13 Jamfi Usua. Sa obey Jamfi Usua de. Wo wuti obe maya kwa bu Jamfi Usua. Hello Apostle. Enka ba wo de beto okroma. Oni mo bi obi su ni mo. Opa me ente se Jamfi Usua nsa kraka. Ka wo be beto wo UK a. Ti ka wo be nya nkwa de atena asase so a. O yare kra mayen. Yankwa. Hello, Mami. What to say? Can a home best strike you straight? Can a home best strike you straight? Best strike you do. Go Jamfi Susumu ya ding. Susun the Jamfi also our reporter no. Our reporter to her. Let me join to me here. Or the bond of Professor Canani too. On to me anyway. Professor Canani too. On to me, no, just only about social media. Fight our all this one. About social media, so no. She has been exposed. About social media, so need your man say, Obabo audios, and I say, who attack na others will be travel to Jumum and no home office, and I need ya no. My Juma say, Obes Sanko for Juma, and Obes Sanko from Krata, Obes Sawa, since I'm a person Yamo. Office will be diamatem. You see, I don't know the diamatem. No, the Yama company Quakwana, they would him. So Nothing come out the crowd, Dimitri Crama, but two names, so I know all Yobona. I'm about a pepper and a chas, Uba Onia, a cha, a ye fee, and I said, and some was I call it to you one bra. Women in airport, one of the British in Abrua, or Jim pension will press a post office. They said you put on a bag here and see the case of the pension pay our post office. They said you put a bag of bank with free pregnancy. Now bag sell no yacht, a debut, or no call the so that's a British in your British in Abrua or Jim pension pay. Now your friend is also say, where Juma say, crowd, women's rain is cow, you're Juma. It's not me, what's what's today? Wajuma say to Coco Juma. And then you say, I could run on or eat no. I'm a Juma say. That apostles were Juma say, what did he? What did you do? What do I say? You didn't tell me, Baku dear, sir, Baku dear, don't know, or Papa Juma. Now, we saw the Cotrano eater, and I say, sir, your friend say, oh, we have this room, we pass in, we pass says, a branch here, the right to do it, and catch us say, Saberman, we didn't be fear, Soroko Juma, and I would tell them to so. Where would you be fear? What was your food to it's a man, I'm compare. Right in the two was say, well, Coco Juma, nonsense or catch videos and root to. Your bitch, your mistake who never cast up on me about the bed. Yeah, but that's what I know. So I got free. Money, Abubuya, who the way Baba compare Jenfo Usua. Or Papa Baby, or Papa Shannon. She said no city. Oh, and she said we compare girl, you know, or person can I need to look at it. Or person can I need to look at it. Oh, yes, but it's a catch I'm here. When you money at the money, your way be okrudo. Yes, I think I do. Yet, was yet procrastino. You to be okrudo. How are you? Jealous, or chocolate. Or chocolate. Sir, I see no. Your friend said, wait, me, I'm a few on the show. You want the shower? Well, you know, no bubble go for BG, no bomb, no bombs, Rabban, Bruno, or with your uncle. There's an Eniso Bruno. Now, Miss Pamira, Eniso Bruno. Now, Miss Mira, Eniso Bruno. Eniso Bruno, what would your uncle?
So no make us a fight in the audios will chrome no akam audios will chrome media dan no into one audios amono na chesi ano who dey on kabiem e na auto papa so sell e na ono akwa busu efie na senya oni amanka yi sa am say principal prime minister amanka omo ko fa do busu efie ba bia na ma mete e bae wo awade o de batu anyway I'm saying Samanka do baako and I say your friend is second papa or maybe baako but two social media. You na na see no the baby so the fear na ma no cry am te. No to no be a friend na ho and na no fa compare wo bi se fie na si wo no. O ma ne fa compare cry. No no dey abrabo nka wo. Dabi. And I know cuz I said the message no bad time. Akurumu ya msan krata sem tintin okuta ba akono edu na chikeke because the money no onye obata onye na maho onye na maho kwa oju ono nkwa na ho na onye adamfo na na ma onye ho tie ma me bia oye oji ama Jamfio so say Jamfio so ye okra bibia you dey yesa wontere ni your friend say James Steve Crab ntie no e ba dey no kotie no because baby you didn't get the water but the you did apostle me me dem father won't ye and you dey won't ye you won't you na and what you know dey all kind of into na san kwafo no dey omo any attempt apostle we shey ni pabulu bia no kwapa say ya won't papa me say koji we busun so wo koji we yere do ma no we busun so wo na ma no for we chuchu from na ma no already no person say wadanya abo your friend say premier e no apostle kose na nyamiajo we dey say nyamiajo msi nyamiajo na your friend say obama wo itire de jano ono no ahwo ya ahwo ya when you broke heart when tu wo no ade we na wo so mo ntiase no we na o mo person just say ni kwase kam de be kire media no so baby and then I see I can say be beside say right I didn't know who did not tell that say I call we get broke heart no what's up pesa me twene ya na onim san kwase na odi me peta ma be frɛ no abisan se so yes sir abra who ba papa nani Baba ko papa na ko bisanse papa wa from there ma you bibi say me ye dabi ona ko pese wo ko na to kwa ma no o pese wo ye di mo chi kwa ko fa ye friend say sana wo pe wo ma wo pe ye friend say me boy no di kwampo deli wo pe no enti ni wo ko fa na ba say ye nja ma me kan ye fa no mo ye bo ya je no e na chi wo ko fa civil sisters so by ya jeno you wa sa kwa fa we nso aba na ukofo mo ba so ne che say ye party bi ni civil sister enfri ho because we na ba kan say no for me sra mo fa che party bi mo fa che civil sister e di afa che e di che ye wo ko se chire na wo ji usika na wo ko ma o mo pa na mo ye na o pese ye bejitu yes, what of Ganaba, James Steve about. I'm not much on the baby because we attend to do the won't teach attend to do the know. I feel Mrs. Number Casa may pass my face. Sagano, Mufuna may pass my face. We shall look like on any chum. Let me win. I rather than my comment. Mrs. O'Brien, quack, I'm a bono. I'm a shoe. If you have a chance, I could always obey. I'm a shoe, Papa. What's up, Fanaba? Uncle Pesa Rubaco, Emma James Stevie. No one no, and no broken heart the way you know, and no broken heart, and the why you sissy say, upon Jania, you're the better bono. I call more time. No more time. I never know compare crime and travel me what time now, or not pony the way you professor in the name. No what the Yankees are actually. Listen, why would you confuse me? Chosu, wait, me be so no, then me de no kwachira me ma me bia na me na bi se mukuru ni beka sa ma mo ye chomosu. Apostle, me say me ma me de na adija me wa dwuma nti no de ma me nja. Ma, kwa beka sa ma mo ye chomosu. Hello. Hello, Apostle. Apostle.
Mami. Na what's what abandon? What's a bobo your jima? Bobo ya de say enim de Jimina. We Jime free na ye. Be say we Jimo. No, da better UK Jimina. Be say we Jimo. Na abobo ya Nyankopon botua ne kawo. Na what's asesa ama hoba. Asesa ama hoba. Emompa be say on farazo. Dabi. Awo akọwia wo Unyanko besia no kwatema waacho. Waacho wa da pay abede gede. The sala to wuku ho. Na as the wutana wa ye de wo friend dem malu all pron. Ada Unyanko besia ne kunu ho. Awa kazi kakra na benyin si minzibio. Alifasi benyin na de benyin we expose. Enke enyimnyansa. Eye besi enyim nyansa ufasa aze woda banda ama afra na kumada ezisi wa manensa no da abasa sister me in fact aza me ya na manya ni ye awo fatam inka first na woda bobo ya oyenyen na menyi megwase wenyi megwase na sister abobo ya nya me botia wo kawo nya me botia wo kawo mame Papa na dama besentu onye besia panyi bia wona akwa mo botum wetu no fa Jimmy Samsongen na apostle abobo ya wejim I really don't know am do edu no fa no yampa the apostle ame yenka bibia tonchen we bia ya mukunu ka asem bia wa o se nde wiase wa another baby akwantuma ye wei so obanda ye kutoka international airport no bia fa ne bag a odire boko ne fie ehọ na ebe hu afie amanfo be de na wo be wuom se esu kwana ambo bra anade afie nyi bia ntewia se wo ho na ade na esumson abobo ya da nya apostle akofie apostle yi ne fie di oda atsaw entuma akwa abusu fie asema ya rewo aya abofol so aya rewo apostle. Because I miss a been part, you should be proud of it. Yes. Never be like you should be proud of it. Then there's some Nippon welcome. I went to my financial Webusia. Nippon walk Nebusia. Important can you there about that? Can you there about the apostle? Sir, I remember what a Busia Biala was stubborn. I will Webusian. I was stubborn. I wouldn't know. See, I'm a catcher. I stubborn, Papa. Now stubborn also. Yes, yes. Na aye yeah, akazi kobino Unyanko besia no kwate awo ade na kuma na kuma ni na lu way apostle elu to apostle na da pese kakra wa kai odi be ya ma no adwa elu to afi ho la papa na se ni ma kwa na ntutu du na wode na iso aye bet ba aye bet ba oh abobo ye jamani ye no ami monshan ewa gede musho mosima dunu wole last na mesia full last na apostle me na ha no ya ma ahomete me se bebesie so wonyim nyansa ewa nta wa akwa akada oye gay ya wo find the patos e bad ni bi or log it out log it out the dada mo akada bad opada oye there onya anyi no baten ngwas no doso ndo sister enyim ngwas no doso ai lenyo antrazo na besie biela mpanyifu waka asem de besie biela nenyu nwadze na ehwe so onye beifa na no twaba na oso we na yisu mo na no twaba na oboso nti na ne mo afum bole ne twaba we de ne ebeyi ne twaba nso mom no ebeyi wa beyi na ya no ne jo no ebeyi kwasi o na ya so de wabu egumo fi ni ho Tete twaba na nkasampo onyi bi esi o besi ajenja no ni nyina abu egum wazumo wabu egum wabu egum no ya asemo no ya rahu pa beto ati na oli yese oya be ya careful because monsieur fubu wa dido wo be helen ngaganga but one day another one kukoboka de besi we jim papa because we bia nyi wa na adwum da ho obedi ngege na echi na meka wa dido de besie bio di ngege na echi owo kun biala ni kun tramfa na esi ya ka bobo ya asem
No, uncle pen abobo ya oye no uncle dem ayi amani pen o komu no nyankopon ma dem besiafo ni nyala won fa dim ha abobo ya wanyu aton because most ma aye mesiafo bi a wona wogyeja won na do aye wona ahwara ho ba aye na won tua wo kan oh I am yo se malanka sa menyankonyi na nka moto no for da sister. What's a good fighter must know when to surrender another mountain. Yes. Inyo, apostle, if you have no drew baby, and you have happy, no, or awesome. Sister, and most men, Gasson, hey, you Gasson is all too much. I know a thing. Apostle, Mana Macacho, but Yankupon no water. Nyankopon wata no hote da wiase wa obi ozizi mo busy yanya na bon apostle is the first wutim obi ozizi mo busy yanya na bon apostle kanka mo bia oye nyankopon nipa na we yi ni se me se I was the one to ni adwuma rough sure what so to them mukun na nyansa ankote amena maka kire Nyansa nkote amena mekatra apostle nkote nyansa nkote amena mekatra papa ni ye na sa amia eti me bible to ame because papa mekatra papa na ru be Nyankopon botua meka dem adidi menye bio menye ne oye papa apostle oye papa iyinsu wa manze me pi wa ada ha intebesie a kodu bo runsam de minke nwa ka binyi mo se bayo but the we are so what's in Yankopon onyina kwan ya atwacho onyimole ye biala Yankopon na kwan ya atwacho onyima na ole ye biala ndehwe abobo ya na Yankopon do ofa wa wodo ne awala you a discipline afa ayi abobo ya manyipa nyala yehu opodo ofa wa wodo because obi wanta na ontum nkanu ma accept that ma wala edi wanyiwa na edi wo akọ many one way whom Inya when you are with the baby ala pastor baby ala and baby ala sin is believing. Oh, thank you sin is believing apostle I was a me yada woman awewa me yada ro pa enyim dem yada mala me yawe me pato e start no want to mumai want to I want to start Tijagwe bibia ni wa brother but to start no gum enya our for back to Tijagu bra but to start no gum in say apostle I me yada rough na so obiala wo ho not na dwun kutuma obo den zame bi wo ti de at times na ya me say I am do den de hu ni nyala me da me tewa na apart kajeda mani wa big ups pas ya no nyo poka na nya bodafo na nya abua edu brother na echi na sa wo brother li ya wo be se na etu brother for the birthday obe easy ekweti dudu ebe brother jai na wa support wo brother na nda azena wa akawa abuo funa sa abaje abobo ya kada benyim gwase na wa jeli gumesiafu bu we yenyim gwase brother apostle mama kan no kwanta me fellow asama okodo na me ka poche me ka hello de mala me fellow papa so oyamia apostle bia ni wa na enyu anyezin obia na enyu ayesin nsem but odumbre bi na nim gwase na oleba ye den tempo opedo please mona what then but she's being stupid in fact I say she's being stupid very stupid I want I want hunyansa there asem na oleba is ana asem siso a nipa asem iyaka not that there's big truth in whatever is going on. It's why don't you hide somewhere? Buwenyo gudu kra se yaka oya kakra be 1 month bi asan baba akada na wo ato na wala me pede be yen abaye he ababa ya selite ya tenyansa sana ya likacho no ni jimin ate ade na da abuo gere ase papa tabo awo wantete wa wo ma me wantete aye tabo na da ya baze ane me siafo papa
funyala wo oya tabu oya gara bwagari tabu we jumdo wo do sia menyo so do akra ne enyo oya belagwa apatle enyim na mesiafo bi wo ha wa sada antete wona Oh yes. wa tie mu fie nyansa okam dem na mehu on sedala onyim fie nyansa we tim onyim fie nyansa no na sabe kafracho ewiase obiane zo penane se so ebeye edisi hwe em de oyatete dana oyem penimfu one dan so compound order ho yeah sister come and trouser set up ho say come and trouser set up hey are you right ninya na your father nanyim watro can sleep plan or the bar out first then ninya na watro yeah you are not lying yeah kiss not the bar out first then ninya no watro one sa to one win at more this time red not the back watro ni nana inti aye imahwe this say tulip was right e would that photo shoot to went to mwanya o said that you way you be see into audition be see jinjan awatu asisa wonan asisa wa roba wonan na wa weyi empe abrabo bi mbo nde ewiase mosumolo kon e would see nyansa abobo ya because on tebi na brofi wa ba pamye na yenkrom na sa kwa infa na ekatena akwa hifa na ekatena hwe ma dan bi na onye ne mbare saw no kwa me na meje ne da no apostle ma me ka asem mi nchawa emom besia be o de no hututu ye yo wuda kofi juma obaka kofi juma oh me respecting apostle am na me ka tro because I mean na Adam fubi Adam kwasia fobo sia that's why me ka say mukunde because see we fed swami wariba unde one hotel na azan ubenkumdo into me obeka dan am say no gay na nanu mo abo bro sa na kuyala tule awo sa na wa twa no look there ya na la ya bobre yala na so ampedo baby na mo mesiafo bi wo ka ya adwuma na odina na akafo wo no awa diska abuwa de na ya photo shoot ni bia wa ampa ho ehu apostle photo shoot no li na wem na enufiala wa ati wa gutu de ahata wa si wa hata no de enufi na de se wala so seala yenyala condemn to grebu adi middle adi apostle so eya to ba na admira shaba ho ba na adwin na yi no do adwin na ya dema na wa kan yan so bio ya na adwin afu ya adi dui na wa kan yan mas si enyim se yan kwhwe yan mo si yan na abazo aya apostle wa ni yo apostle so ya di aha mi tell sa apostle moye sa mono mu di mu huni ana kwasi ye judo ebe na wala ne du crampo aye ya kwasi se yenyi ye kunum teo insata se ye kunum one day fu na ye se ye day fu ni ye nya ya lo match na ye awu ade no do wa fu no dwe awa agina abado a enkayi nchi obi nsem enkayi nchi obi fofo anyi kunute nti ono hu ono na tena nyim da wadi adwuna ayede twe na ewo ono so penalty na wa da ka oso ade no otwo no ama no nkofo ma ode bi we jima kasa adama besia we jim dodo wa se na ntefie mu ne maami anteto onyi ntete kokoten we jim papa we jim yenu biye we busuafo bisa manka do no nkancho ami mebusuafo wo gu Virginia bebre ebisa won sechi maybe sechi wo gu Virginia bebre zem obiela we busua na we akwa na nyu nya kwa Ghana akotwe mebusuafe ese awo antuma afanyi nipa na akwa busuafe na awe busua esi ajenjan control bese enyi made ya tutu ni sebienyi aka zuo binikum ya atshoni ale kapede yeyi na nyanko padan fono sawa mo tese su no no kwafu wale tese dana ono dide bia su no ole che na se mpadama waka pe baby atna
wanya wa katata we wa nyame na wo sia wanka waje na nka obotumu abebu afọ wando awodo se tamu wanyimu nipa nyine ya aza ha aya asen se nyine ya aza aya asen ba waje na nka obotumu awu mesia besia yeden a ehyebenyi na ase akwahe ehyebenyi na ase apostle ayam one me say very soon the sanity baba Facebook me da say apostle nyame hwa why bye bye. Miss Samo, yeka adwene na me ntake wo mo adwene ono se o 37 years I don't think I'm exposing the say obi a wo 37 and adwene gu ayase ba se wonyi na odro mre wa bom na adwene no ba adwene na aba so me di exposing no se oyabrewa onye akwada 30 ayi na wo ka no na mom agu na yase entina me exposing nti me expose adwene fo me expose obi oso 37 years na adwene ene nkoranwi egu na time ene wasem de yeka kofi enka kofi nanani antwini ba wo 37 years na adwene begu ayase kofi antwini only na what is it you want that Roman no pa JK me fra after ko ba so JK yakwa JK ba dia ma men kasa Jessica cred ma JK mbra na brother with omumra na good man obrabo fo kan Kofi network no JK Baz my nigga JK Ajira zai boko na so Nyamiado Meti akofi obi ajo hu se meti akofi mi hu se kofi afi kofi jano ba sani amepe wa so janna gubeifo ba na so first no man respect kakra be me se kofi aba be hu se obuo no de ma no oye kwase aba anya de obetie obuo no nje o kinye nyina ye komu ateteni ye ni epia obie ni beba ne ho so na obi abu ne ho apo so muama bete se ojina baby ka se o papa dan no eye single room ba wo anti ase onim single room ko organ eye esieya no room no esieya no baby esieya no o ka hu o ka se baby papa esieya no eno o ka se usi single room na nko person usi all in chamber won kura sini ba wajinye wo ye no hwe enye David ba Yes, no. Yes, be lesser evil. Me ma example. Eya na man for kate. Ina natina. Nye natina ye ninye. But lesser evil ni. Enya Ghana for ne to Obama MPP enya 1 million votes 2016. Enya the same Ghana for na go to Obama NDC a chain 1 million votes no kro mo de ma MPP. Yes. Now let's say you ni we say ye na ya de boy for but boni bi so eso say boni bi. Yes. So ati it nipa also sana adwen no oyaboa. Yes. So ati and the difference between nipa ne aboa ne say aponti e ko no obi nkwan na obo na sumu o ko be sa ba be no nkwan na ma wa bo na sumu but nipa de e was say hu say ya bo ma sumu ha mi nko biom even bodanfo crab renu obi na nipa ni nya akukudu obhwe na so a o renu nipa ni bio bodanfo mpo enti mi pese mi bisa say sa bobo ya ni group because it's all matter bodam say no because 9 months nipa bia be hu say ni abobo ya ye eye pay oba bia oba support abobo ya bia ye kraman ene wo no we oba no support abobo ya sa abobo ya akọ obi of friend sister ekunu hu am kunu no kro friend brother no ni nakoda am e the white akoye nipa no ho na me ya no ho no sa white no de ode ba ho no itini wo de wo kọ no kra no na ka wo huru moy na wo de white no akọ uya na wo sate he da na o kan sa no me hu ye mi nyu se ono de ne sate white no ino bi sa se wo si e daddy
kwasi abobo ya ukem abuaba kraman jimi ba konto ba oba uka na ho pumps ya no kanu pe abuaba ayo dia no di agro uka za dia na ye ni di agro ya no be wie no me ye sure abobo ya no na mo me ye sure se be ma kwa friend obeko bi ya to ni me do nyame because say no kwa onim say white wo ho ana ni ho white is one more be ni wa ye hu say ho obe kire ni obedi wa mo hu say white ne go wasiaba akokora timi dia no Jimmy na blue shoe waja na blue shoe oh yeah blue shoe dey say wajai blue shoe ya da si o it is say ya fa e fia rambo wan mo fa pen ne paper o ni anoko ba ko wa pe ba bia fa te say ya 10 ya anoko ba bo ye grofo no bi ansan yo ba ye ne ya anoko ba ko ato it is a man going for blue shoe and Madia net and Tokano Moma Stati Lusu. Oh, my way. Princess Lizzie Craft finish home. Tell it again on the whole fennel. It's Aboya, it's a guy who could in a terminal. It's one Naboya, Adiano, any Dawadiana Moyana, Natama Jimmy and Pampa. Because we will be a we always be on my kind of proof. You will prove everything proof none of Guzuyanana. Because you want me to ask you, who could share Princess Lizzie way? And I won't call yes, who you soon. Hey, Rabbit. Contour, who you soon. Ah, nipper you so into what soon could you so be? Ah, contour, I don't have to say, I say, any other. Contour. Contour, say, yanyo, then contour, yanyo, then clammy, yanyo, then. Officers again na no say 19 officer betimi abo officer domina to betimi abo won so ni hwe agena tina stream a no so akwa konfa na tina kan no na ena uni made na e mare hu stream no stream so wo ma YouTube ntem eti no stream wo de na no tie fi ni ho ina du ba bi a wo di na tam no ogina wo tumi ka so o se wa he Jimmy nipa ni du watam wa streaming it will nim say onkofo na ehwe ono kra esre it will dey do ba dia nati na kwedi watam no nka mia pause ho na twem a wa beto aso ye di watam na oti ho wa he na nuta ni tum abua kwasiaba Jimmy muhunu e ma ya hwa mo ayentumi ndidi abua e ma ya ne mo beda ade e ko picture obi yanko picture oba fufuro a yentumi ne mo na nkraman ma kwasiafo na genya na ti na medi mwati won mo frefrese na mo pese mu kuma me ye pete ekunu kuri ye pete ekunu kupa de obe make sure so wawu kwasia Princess Lizzie ba de wo hu se wo page obe ye video me boa na ti na di watam de awu ni page enu de na ti na se branto ko ni page obe ko eyi gbemi lato ba Princess Lizzie tie ye de o fe se o ye ba yira e ho de o wa kwakoso ina Princess Lizzie ina we oye Taylor o nsanu eduma o ti Ghana crowd and kemu kraman ba maami kraman ga bobo yai kraman me pa to o ka we usi so wa ko ka garage da akai usi so ka garage na ho wa ko bi da afedi o si o shop was so asiaba ai say ai ina no shop your friend is like magazine ho shop now ton boat ne na doa e wo table so me no go me bia so bi na na ozo hwe so man na so si odi a e go bi na ozo hwe so man aboa pure water nimba o kankan o won tomago kwasia wo to po Jimmy Force na aboa ni bia China woni bia free plane ko China o de mpacho omo China market ko oto me to ade wo China pa e de ko Ghana mo ton on tell ye China ai ma e ye friend say store ko na okom on tell ye on boni agent din so o si Dubai won o ti in Dubai ai o si na ko Dubai o si so ko Dubai o say China o say you am say Dubai na da bi o abobo da bi the first question is abobo ya ba abroje da be obi anim oba bi so ba abroje da be oba enche say wonya be 10 years ye wonya ni number
Kobe 15 years old baby. Thank you. It is 15 years no not Dubai ba ben. Dubai no say no ko ho. E ko fa ne ma no Dubai ne ba da ben. Oba fun esinketi ba. Kwasia wase white abua wase amaman. Wase no green apopo bibre twemu ba. Kwasia won say brusu adwane ejaw. Yes, wati aman asem. Wati aman crowd na wo de ne nam say ai onu no coach Princess Liz no. Yes, aman crowd we coach brusu ama brusu we yefi mu boko. What tell you yefi mu no. They say me who say woman no wa share back. A woman no wa advice no ho. Because they say they dey do no. Ye yi brusu we fi ho. Aka yi koto chairman de munya saga ne de mo kana asem kwa na me ho yira me. Ono me see ono ansa na ye be man attention no. Onko fa kola bi ntia kola no na kola ne ye mo nse no ehu so ye be ma. Kwasia one se akoko ayemi animnim. One asa umi akoko minimu a won se ne oye no sa na one tie. Kwasia ye ka me ma so pie. Kwasia Italy Langard ni was where Langard ni we Italy. Abuofun wo so ye ka so abeta o kales kwasia muna mama ye din gran kwata because what you ye kwati ni. Koto tema wo ya bua kwasia kwati ni jimi. O fun Uye nyan Austria Abobo ya otise Johnson Abatan otise Abatan Johnson Ana Kofi Let's say Boko Kofi na oso e Ya mi adu mi boko Eda yeho ase Aha we brother we do ba no be fire di amasa oboa ase koto chama woni se de akokwa ya mia na me be manim ase dwie odin di petri abofu kwase agimi fo na atade bi ese na ode betena camera na mzo hwe ho ni wu abo atade konye sika na oto bi ase ase pani atade no ase na o betena camera o go se akola wugina P2 atade aboa be ma fi nana good man we ni pe bi a ye wo kumase no radio station bi a na wo what they call Prempeh Assembly Hall side one mbe se mabo radio station edin ni wura na ye madam for pound na yire na okay what radio station kwase asema na oto no wodi sa akwawe anwoye ni bre no ni asofofuo bi ekabom na ahomache no obetena se a na omo de sofo bi a ni CD na numa so no mo de ahyem na nkrofo gina radio station bia na se na omo frɛ good man kwase ampaniwe good man wano se abua edi monto ahyem wati wanima abua gum kwase abeja ne nyanka bedidi yiro na ye adwuma fa obotom sika koma nyankafo no na nkwase adwuma na woto na wo ye na ana amanfo nsende sika menfa koma nyanka no obi abi kema ye bio opeso wo ya doya yiro wo ye adwuma na wo fa obotom sika tomo ne anwa ekoma nyankafo na brojefo mfa sika mra ni mfa koma nyankafo de mfa so be ne wo so na brojefo no obi timi sumani nua so mfa koma nyanka abua opesika no wagige di abeja we nim tantane ne ho fugasa akokora wanya be 200 years kwasia John nana mutamwa muba Ghana na mo konkransa no yeah woso uni sister yi oba enkransa mu krom ho no eba o maame no papa fie ho mu fie oba ho yeah nana Jimmy ano hyesene dam Jimmy ano hyesene dam ese dam yes Jimmy papa bi wanya ne baby kwa ifa ne mrante hin ye bu afari na o kumase wose Jimmy ano hyesene edam nana radio obi a wo kase wa bodam a wo tia bruchi wo si nipa na bodam wo de ne be chia camera mu se wa bodam na bodani ni atimi atwo dididididi atimi de wakodu kron na wo so wa bodam no bodani ni timi ade wa wo modam na timi akogina ono no krom akogurasi. They said now they are loving you because afena oba say now nana yankwa ko so tiase media me analysis na me yo me analysis ni punchline any punchline ana me ye ho adwuma it is a wutimi ma obi a wo bodam utimi di bodam fu achi a de ne be say wo de ne ba kam nka ne pepo mu a ese ka obe kache wiase nyina se before say na man ka obe kokuru mu wono mu no ese ka obe tena se ka se wiase nyina se me wiase nyina chew abante na me ka se social media komo enemy fight wa bodam no enye sa na ote
na ye asem bi keke na make na wunya to ko fa back door be power chew ne to ko betina social media no be ka sase but wa anyo say Jimmy ti no otimi di bodani nachi ama nyankopon bo na nifra se mechiro ema wotimi di bodani nachi fra brochi e ba Ghana e mo otimi twani mudi etimi esade ne ko nukum na wa wase ma omo a ama mesi afem mo se Jimmy ano o hye dam ne se otimi ko wura bodani fie e ko di na duane ni ho bi da since oduma ko ba de si said wa ya ho ade o e bi si danana say utimi ko bodani fie emi ye kuba ponchi eye duane na wo sa ye video sakan asa ba betra kan me say me ko wa busian fie na wo papa ti baby na wan na de uba wa se kwa me despite koku wa tin wo mo musika na if you musika kra by one single room enye two rooms so one single room atreche ba foshim enu no moda yes na ka wo be kasa asemusi no na ka wo do di aba mi wo se we di enye na we ne ye yes sister me see 2025 enye audios ene wo ba be see ati se wo tabru che wo japade nyina eye iPhone studio kuta ni audios so ene ko bi to ba no ene ko bi de to ma obi de to ma no wo japade nyina audios jemfi owusu na wo de ne betra na wudi na tem jemfi owusu a wo de ne ho wo dane kam wo je na dwuma hwe asemo se o maami o ese time a me eno na me bufu no mo obetro support edi ma koto chama say koto chama his name is Joshua Kranti if you can be or say if you can forget about it you finish asibi o treasure on ono mu say na ke say kwasi ade akoto chama yi na de what true support di ama if it em who sa caption me bu full sa me hu de me nyem wo te kam no ma kwasi empeni o mo bra bi de say na nyem no mai bibi nyem no mai bibi eti social media Jimmy wo se wo aka chene so won kana no ntumo won kasa na de wo be true support di ama because na koto chama obeti ma jo sister na me kwa me se me trust ama wa wo beti ma wo de beti ma do afiri mi sem me say me said that say me transfer my own me analysis e do one kaso nu ma say wa bro bo twetwe wo chi one fourth achiro sister Ghana ha na e wono obi etu kwa say wo free Ghana kwa brochi akwakwa yi wa ye dwumaden na ja hwe wo ho na ja hwe ahwe wan kasa no wabusia enye audios ye chenwe audios nko ba bia ene audios ye name and shame nkum nipa ene de hwemranti tira kwotira brochiri wankasa wunua timi ka se bema wo ka kire okun se we won se fata se we si da ma no dim we no me ba ntu we sika fa ko back to abushef yes because Ghana na yes one one ni na kasa and wo aba betena se wo di amuro bokwadwe sibu papa wa bone bra wanya ni fie so many years abone bra ama ne machine munyam wo aye yakoye no nkwansa dabe na mo waye saye ni bipen saye ni kwa bi pen saye ni kwa no nkwansa na kwa bi pen ye wo be wi aso kwa saye ni bipen ene wo se wo ti kumase na wo ton ayi enema o shop ewo ayi swami me pa cho swami no ehimfa ana na wo ton niema no yes wo se na wo shop swami ehimfa na wo ton ade no ye hu ba bi ko 10 years wo ba so che shop no da so ho no mana minimum obi wo ti aburo chiri wo shop wo Ghana hanuma omo ye adwuma dis kan send no abrochi ana ne yete kamera mu ana ne yine ho meme wo shop yes. Printers metimi am wako se na yes. Shop metimi am wako because on cheba bia no shop no ne ma obi nko nana me se na no yete kamera mu no obeka se obi fe no ase me pebosia ma mo de afane me ne bi akukuma se ma woni wuo afina wo pebosia e de afane ma ne bi akukuma se enkoton fama tisa emetro me kase odi amuro bakwadwe sibo wo ko ri fie no na wote sin room da nka bi da ko fie nka bi da enye bi da wo ye sade wo ya che yensen kofo bia wo de ko kensi prepare na gire so wo tara kensi prepare gire no ton niema ana wo ko ye sade wo sei e ho wo wie na de ko ma mi o ton toma wo UK wo de ko no so ana de banana brown so na paso de ko Princess Lizu sister so wo work as two couple Ghana no mo aka say jibisem no ka wonye bi
just only 2 workers abosum bi otwa mu ka anka won ka se de awoye ne ni brain sam enekun entide bia yen se obi adwuma awoye ne brain sam enekun na wo mo yi mo sade ni nyina ye nkofo ma paduane am odi wo wan wa paduane am na di wo betra social media wan wa paduane am na di nipa wa paduane am na di Peter Paradise asa konkoma ni dantwie na otinwuro mu won asa why no you usika what you are sending is kasa Peter dear Jan life man now Martina when what be any minute when no fu botum what ya bruchi na Princess Lizzie in the twa school fees ma woko gina mintiasio da akara na so Princess Lizzie oboka 50 million wo de ko pounds no mu a me fan se be pounds no mu za be we fan se be 300 pounds ko we fan se 300 pounds wo piase apare na ugina papa ben paso de ma na wo je wo mina na uhuru se tafrel wato adwen mu mintiase no sata de Princess Lizzie na wo so ni ma de pam wono na pam sata de ma wo piase ada na won kan kire ma me na oti America na wo sin anka wono no de ne ntare abre Princess ada na won kan kra nche atare na show Princess Lizzie de pam chi na me be twaka Jiminti ada na won kan kire se ada na won kan se atade no Princess Lizzie de pam ma me o de pam ma o ada na won ka sa asem chim na munyimi ya ana munjimi na mumpese mubisa questions ya ada na mratintin na wanti mama bontin ameka se Princess Lizzie woni ma de pam na ene na obeka se Princess Lizzie enima de pa because adwamafo adwamakankan a okoboye no Princess Lizzie an support no Kofi Albaba an support no etimi ni nyansa Princess Lizzie so enim atade pa nke be support wan ka be me Kofi abetimi me so ajibi sem no nkwase asem so yes so nkwase asem so na wo oba bisia no aduane ma wunti ensa nyi ni botom sika san fa nka ho ma wo ensa fa ne bank card ma wo ensa wo ensa nka ho na ani ni kunu ensa hyehyɛ ho no na wo sister na meka nkire wo say mi kunu abije ni fie sister wo na ne abrante di nkomo wo ni abema no kabi mami na wo na wo hyase nye emal kwasiafo bi mo so de oye no we right wo asa recording no asa ka ho na maami bi o obrochire obaye audio edema Princess Lizzie no maami ogun woni ma se papa senka me maami no wa kamaka so ye chimifo papa kamaka cho please so ye chimifo wo see unhwe Jamilatu Muhammad wo so unhwe no etu beso chese unim dia ko social media etu beso chese Princess Lizzie sebe mpede so ba pa fa chem wa chimi onim nyansa ofita no betra kam no so didi sister na temana me se mu musa kwahye na mu nyansa Princess Lizzie tini baby am ofita na obaye Princess Lizzie odu be catch us eti Jamilatu ni James ayi ani James ayi ni ayi kwati eto ma omudi wo se o me me show na ho na wo hwe unia na so hwe wo se kwase abagimi for table tira mu hwe nyansa moa yesi ye wo akora nyansafo na pani kwase adwedi twe no wote ase so wagimi e beka so wagima no wagimi hwe nyansa no wagimi ne hu ya so obaye sa odo ni da bra Princess Lizzie wo sa se ro dia temdide na ade ba tie dia temdide na be so koma wo ye kwase aba wate wo ye tibifo wo ye tibifo papa Jimmy too much you want so hwe kwase sim ya be kan ana be to sistana abo ma do uni ma do we kuma uni ma do wa to ma no pani again uni ma do wa so uni ma do wo kia de bi abuba da ne ade ata na ma fima ko fima pasempini o to no uni sa de na uni manasa unu haye vi waye odi ana Princess Lizzie ana nka me sane uka amu obusa omu amu chafuni ya mu tika ko stand no stand me say this wa wo be chi de be twa ni ya to ni mu so sa odi ma Princess Lizzie so ma so mu Jamilatu me uni nti Princess Lizzie fa ma net so ti so say no what is saying who buy what please the page oni pasaka wo ba no a ana ko bi adwuma o na no wo ya ka bete so kwase ba bi o mo brother a bicycle tire on to bi dan ko wu na adwuma o ba no ka beka sa
princess when your audacity say I'm match it too and how many princess in a video e man bo two asana me da now 2 feet away you will be there and I castle and I own castle sama me so on no castle na I shall say no me ba monte be say mon peace o de no timi e fa ho Joshua Quanti take come mu etimi di obi offend papa eja o kana asam no timi di papa yetem fa no petro me mami utimi hunyansa ka che Joshua Quanti say Joshua o papa you betimi avon o ye small boy utimi mu kompuna what banentin ene na be kasapin adentina wo die sade no utimi turufu why you say one day princess Lizzie be ye video 2 days peno mo so then the princess ni Kofi Ababa international sibo sister mo ne party you know e fero bo na say ye baba be so we anopani awianwum ani nka mo gina yinfa ene no mawu enfra ka mo gina ye wo hon na Jamilatu Muhammad ono na din ka buy life e be ka say sister any brother e twempra me pa chawo das na mutimi ka kire utimi ka bi kire mami utimi ka bi kire no mami wo ni wate wo ni wu papa kwa no tu na pe ba bi tina so wo social media on hwe unim de ekoso a kwa no tum unim nyansanse ne obi nyo na be ka che pesa on kana no tum awaba no aye ho ache dodo me wo honum na maami be frame me se me ne princess in kasa o se me boa o mra bonte me dem se wa frame se me ne princess in kasa e di binti no se me ne princess in kasa e di binti no frame se me ne princess in kasa wa frame wa ma me frame se me ne frame ro kasa mama nkanten say e fear rumbo de mintimi friend nkasa asenche me sheda pa because all e fear rumbo akotene da bia kase e yawo di abaje wo hwe the kind of power ma me we be kasa ya wo be kase fear rumbo achina anoso wa GDP ni nyina se na kura twen kura fin kankan ana na otwe wo kan na me frɛ Habakuku hiba ana me frɛ kache asama wo kache me no Habakuku hima ni kache no hwe de yawo si kasa Habakuku hima ho Habakuku hima onye ni paketo wo yo hima mu hwedie na osika so na so bubu audio fa audio ni bele se toyo na ode kasa chemane no o chopeni wa bobrasin okuta na safwa fa bobrasin wo ye wa kase sem wo kasa wo bi nkazi mi enye die hie ni for sika to cement ni iron rod ne jasa wo ba hotel na ode da no wo ba commercial hotel ye ne bubu oki e ma ho ya akona kase fie na otime ye wo dia es na rented apartment wo ye mu bata ti sesi na no mo si fie kana utimi dan ene be twa ye se da be twa la se na ye wo de wo mo bra bia but wo because wo sen konfo ensa no adwuma mami go and sit somewhere fa woni woko wo japade na wo ekuta phone no chebi ma wo baketwa no boy no na fa bi aka no ma Jamilatu de aka no fam rati chibifo be man kwase penny rati wo ye chibifo wo ye kwase penny wanu nsuo senwa wo fi se o de se cotton nsuo a ye de afra o de se fish nsuo de amasa fa kodwa wonye nyan be ma fi be ma fota aboa be ma honye fe dwunso krobo ni be ma dwamanfo be ma wo so ra fe ma na o twetwe okoticho ma aboa funu kwase mpeni kwase bi bat so dwan aboa ponche me da be na be yo ma me yie ama enkofo baba be chia wo ho wo fui kwase atise wo fi wanim sa ponche wo hwi adwonso aboa wo nya akono ho sa fie wo se de onini afi watoko nkonso aboa bi bat so kurasinia because of 7 million tu utimi jama o ma me wi aboa bi ba odu sika ha dan ya wo ban ni edi oba be sie wo mu a ye sa aboa bubu na mka ho wo kotena bruchi wo sa kopie so se ye sa edi obroni ba aboa kurasini ti so John boy woni ti da ban o fui kwasie jibitimi o sakramanya o sakramanya o jira bonte a wo fa no yonko kraman ne di petwa no wahye mu obi hwebi aboa fruit so be ma fi be ma futa o sa ahoro wato o sa fie udidi afakyera moa e na hwe wo fi a betra kam no kwasie bi bate so twu fi akatade ba ko wa se de be aboa it's not true right and it can never be true and they can make ebaya tia mame sabi mi ku papa nke jamanfo ba na wotwe ya be ma na na so utimi topeto gu kam ekochesi be ma se opese be ma no hwehwe ne se be ma ne be hu na kwase aba wo yi aboa kwase aba broki ati be chu UK na wo ba Ghana be catch o maame na maame catch o se be ma nya ho ade yefia akoma ma no aboa funu kwase ati se
when you time when you set it to open headlight abofu kwasia wo sese graphic mu nsɛmati oba fi oba fruta aboa bi bate so kwasia ba Jamila to dwedwe ni ba aboa o se do ni na feel a on so oba feel do aba kwasia bi bate so wo fi wate aboa wo teka mu akasa ketetire otebom aboa o se kusia ye bonija ama ni bia bonte wo ye oba fi ta aboa bi te so kwasia ba mem enamfofo mi litimi di ubom aboa fruit no mutimi ja ubom at the same time wo ye oba kwasia ba mem mienu enamfofo mi litimi di ubom aboa fu kwasia ba be matimi no ediu ema wo sakofa na yiri free Ghana eba na wo kwa adwuma mkwa yiri wo kwa adwuma na wo benu aduane sama o be ma na yiri ese tika kwasia ba be ma no wo na yiri sa asoma ko di dwabra o beba na yiri o kisi na yiri obusa se o pede o so me kwa kicha kwa aduane o fui wo yoba kwasia bi ti so Jamila to wo ye kurasini wo ye curse emma mo ti UK na aboa bi kwasia ba te so wo so abatra kamo so wo be kasa ti obi o fui aboa bi te so kurasini bi ba aboa mesimu de mu mesimu de bubu se ya na mu bokọ sa se ya na bokọ sa aboa kwasia wo na no bi di ma me atemu no wo na wo stream in life aboa agribe ne ba tuma wo yes ade me obi ni na tina tem ma me costume in life over my dead body me yes ade ne da but we di ma me atemu no wa tena so wa jia konyi wa jijedim aboa uta konyi ni mu a wo beka se kusi otego mu a ye pe na chi aboa bi ti se kwasia ba wo to obra be na wabo o ka timi sen esi UK na wo afre Gucci akache na Gucci afre ma me bi e wa USM Rose kam fan ko yo ka aboa fu ti se wo yo ba nfi wati thank you kwasia mpanyi ti se aboa o sa josa ye dia shempa se na otwe minu ana man face no bi mbia aboa thank you Kofi abusia so nsɛm no ane akwakuti ede aba ye natina I expose ma mi gege poto a se watoto bi ede ama ye Rati TV ye ti Kofi Abab so no so betro heavy punchlines patch se nya punchlines kitwa fear rambo mu na akasa sanso so ana se ye Princess Lizzie natina atumi defend the patch se nya defending kitwa kra nsɛm de o ma bro bi so papa artist natina etwen so pede osu bempa ede ne ba mu nsɛm bi ama mi gege ka fa ye so pede osu bempa wa enye no queen na no ti se wa bie san nsɛm bi nani a ti se wotumi se enya asɛm ketwa natina ana ebusuye kuti ne ede ne empa obetumi a kyerɛ wadwen ede afasa nsɛbu na ho aw comment section ho na bibia aye kama meso se di mbe mi subscribe tim no no mi ado na ewo nche no like video no so na bibia enye kama aha na insight mi de wusi makraw